جتت بينا قلة بتناجز ما كانت تدينا روجه امان 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 جتت بينا قلة بتناجز Emine Arancak و موزیک Gökhan Yiğit صباح بخیر روز باش تماشاوان نجام بخیر هاتم بر اکرانین ترت کردی داویا هفته روزا یک شمه دیسه امل سر مجارک خوش دست بکن امل سر مسئله گرینگ باخم میوانی منی گلی که هیجان استودیویا من هلبتون جد کارم پیامی خوش مره بشینن 0506 657 5362 ببینم روند کارن هیوی و داخوازده خو آنجی پر سکوند خوازم بپرسن سه ماموسته هیجان لودرینه امی پرسه و جوان بپرسن هلبت امی رو بحثا چه بکن امی بحثا جوانی خوب کن گنج خوب کن پیش روزا خوب کن دماده چینه مکتب به تایبەتی لیسیان کی جا لیسیا tercih بکن یعنی لیسر چه بسکنن لورا ام دبیجن پیشین مسلکن پیش روز چنه می بحثا وام بکن آنجی لیسین مسلک چقاسی باشن دویم سری کیجان بشه بدن کیجان بش بکری چتن اما یک بیک لیسر ویم بسکنن گلوی فرق لیسی ام بیجن نورمال و مسلک چه به ما مستیمه بحثا و یک بکن و دمی کرم بکن ام دست بکن از بیجم امنیت بخیراتی دیساس سرچاواتی سپاس مالتاوا Gökhan تیجی خیراتی موسیقا gerek başmam spasken malava böyle Abdülmuttalip acar mamuste beri evcic merabasa hem psikolojiya zarok abi hem de ma re nişani vadeden serçi sekine de xeyati serçi avati خودش ترازون ناف خیری دابن سپاس malava mamuste hakkı kaya müdür liseye bir şey a slopi nefs mamuste بله سلوکیا مجيب خیراتی serçi avanatın من خودش راضی به از سلاوا تماشامان و ترتکوری دکشنم ام رمضان دنه ام رمضان و پیروسکین خود روزی و میجه و دعا و همیشه قبول کی جبو میوانداری ترت کردی جم زیاده سپاس کن زور سپاس ام سپاس که ما مستمجی بدیتن آوا که خوشت بین رمضان ام بچک ما وستان توانو روزی ده انسان بچک بغیره دبی لی کارجی خوش دوره ان شاء الله کارجی و کیبادتی نفسه aynı ام تکار نسابیشن یه باشه ارجان ترکر اوجی مدیر لیسه بشه آوانه اون بخیراتن سرچاوات ما مستم به خودش راضی به سپاس کیم و گازم کرم هاتن خود روزی میجه قبول کی ان شاء الله ایمت تبده ان شاء الله شابون و پروگرامی ده می بله باخن خودش راضی İnşallah میرو بحث ما گفت یا جوان خو گنج خو بکن هنه کی می بحث لیسین مسلک بکن به دستور آواز ما مستی خو دست پی بکن و ارزان بک دست پی بکن ما مستم دبیشن یا مسلک پیش روزی یا جی لیسین مسلک یا جبو کو مثلا مالبات کن حال مت تماشا دکن آنجی خوانده کاری مت تماشا دکن جبو مسلک yani لیسیا مسلک tercih بکن yani چه ما بلاورن ام بجن ولیسه چه بلال پیشوا در که و tercih هوای اول چه ما بلاو به بله mesleki beşeroji teknikü lise naha mecin xandevan vakti nevam metevat van dibistana evana zede serkar dixebitin xora şkol dibinen em mecin pere xora kazanç dikin deşince karvana saleki ce karada dixebitin mederi em bejin xora kar him dibin ser müjül dibin bişti ve vakti meteve bişti 4 sala meteve vakti xalas zikin çın xora kar dibin ser kari müjül dibin pere kazançtı ki bunu em bejin dibistana peşeyi tekniki daha çetire daha başı. Maşallah. Ami hemen persiyazı mamosta hakkıcı bakım. Evravşi müdüre
listeyen meslekiye. Mamustan bejin dedi de her qade de edi eleman havcını. O her rodurun çi adam de binin de be nizanım iştem edi elemanana binin elemanı kuzanen bir tecrübe kemen em hemji em de bem zanın gehe bixwinin le bingha perverde şwaj dibistana awil dest bitken olsa lisede ji hedi insan hani meslek ekidi ben dixwazin herin kija beşe hedi insan da şevanda şeklek çede bem dikarim bejin naha meslekin bejin peşeroje de ji gelekedi cuda buya lewra internet zede buya dünyada giş buya havcedari ji zede buna yani bejin vakit artıya vez bejim ereniya ve çiye liseyin meslek Mamus branşımı kimyaya normalde ve 4 sal az dibistani mesleki de müdüriyet yetkime هذا بيجي زارك جاي دورم دنياي خدي هذا مسك ست بخوينما يا مروف كيف دستني أطولين وهنا تشتني وهنا مثلا دبستاني ماذا بينش بيش هنا موبيليا هسنة جوتكارية جريانة آگاهی بليشيمية يا از چم دیگرم زارك قدرينما كيف دستني ek de pense destede hem tiştava müjülü ek جوتکاریت که دوماتیز yani balcan sor ve müjülü kartolu ve müjülü دبستان ده ve دبستانم زیادتر keyfet de ve ki tecrübe guti giringe mesela ki giringe ولايت مدرسة أوروبا تجي زيادة أو ألمان النافداريت بجينا أو ألمان أرا ألمان زيادة احتياج هي ev mesele ki giringe lebeli heyecan malatin mece hindik zanın evci görevik mağazana sermeye gerek em hoş nişavap kine em çıkıp hoy neci meseleme çi em xwazi em hoy iş vin hoy perev vin em üniversite zanın gat hoynin işte em başka tişta belge distenin lebeli meslek ses zarıkın va yümeli faydetre ziya şuara çire deman dibistani navi xlas ki dibistani meslek ses despekir hedi xoy işe xoy mesleke mesela liseyi normal dibistani normal xwendekar ki xlas ki tine diploma disteni lebele zarokin me mesleki ne valena diploma distenin ekji belki ki bece dikan vekili iş yeri açma belgesi verecek. Beli devlet deva ve mesela hava bir his ki muro ser işki ser kar ki şukulen چند سال شغل چند halk eğitimi belgesi hatta ben hosta rasta lebeli zaroki meslek sesi خلاص kir xwendekar ki ev nezi devlete de ev hostaya ne havca belgede bir seneye perverde abi işi distine tabii direkt diplomayı bece eşittir belge hostalıya aynı o ya jibovici dema eğer bxwazi her Avrupa'yı direkt deric vetkine belgeme diplomen me Türkiye'yi zede velatin Avrupa'da duburuna jiboji her cari artıya ve zedetere edbecim zarukacı hekayım bikarin yani liseki hoş dibistani hoş fen lisesiye o mektebe baş bir tamam herin hekay ne o bir hudce o meslek sesiye yani dinav geldi ama müstetedin yerine ki de ya mesela falan kes xwendekar kernayı yani dersi başlayın bile her ya mesleki hini kar gibi nerine ki bir rengi neyini heye yani devam ledinirin iro zaruke kutçine meslek lisesi beter hizu kardı binin ve kogut bir tecrübe net emzanıge xalasken tecrübe doxazın sama musta yani ledinere ku van lisem pişe xalastıkın Ama zudes bir kare kidikin, edi zudes bir jiyane jitkin, jiyane hindi benim sa. Jiyane hindi beri embejin de baba de gubra zaroki mehere meyteveke baş, mamusta baski go işte fen lisesi eva meyteveke başı edişne fen lisesi bir herin. Lekin civini iro hazara xandavan meyteva duhunun gelek yüji ahde meyteve xlaskin malxuru nen yani tabii işte rastiye keme tabii yani. Mitaberi zuzu embejin ciki baş kazancınaken karım ciki bikabinin le meslek sesi sanine xandavan hem dıxabitten hem dışkolen hem himdiben ate xilazdiken cek karsaza kar dibinin iş dibinin bunu meslek sesi çetire yani bir ana göre metevidini dibistan edeni baştire ve rahat tıkarın
hilbijartina xwe ji meslek sesiya bidin û werin. Gele beşi başi hene meslek sesiya. Bahsa hürgülü an bakın ki can Gavide hoşkama edebiyat işte giring pevi giringu beguman Malatya medci veli beji hekke ne xayne reki meslek sesi. Tişti xalete. Ama xamın nerine kavsa hey yani. Ya ev hedi şikes. Ev çava beji mesela dibistaneme de peşe seçar sala zaruk 5 puan distanta tahta. Lebeli nuhu ne veli nuhu çava mesela tişta çetkine dibinine ser sosyal medya bejin civaki dibinine bejine xudame zarki xaretkin. Destetgin tem beji hocam bila bir hosta. Jibo işmaretini ve guti mesela Hazar insan hene zanınga xalas kirne iştine. Naş mala xadar rütnin iştine. Lebeli zarı ki me mesleki xalas kirin. Çava xalas kin hamatten digine. Özellikle bacarın mazınanda öyle sanayi mazın ev destek zede meslek sesi. Bece kardeşim hiç hava pere. Hava çıt ve destek edin hava. Teşvik ev zarık henkin şımrerekin. Zaru heca mektep xalas nekin işe hazır amadeye. Neyse. Yani zarok zuji hindi ben neyse yani. Kevin hayatı da ekip xatın keyfi zanıgaş xoyinine. Evjira o hesantrejez barım yani beşa ko tercih bikin yani meslek edema tercih bikin hemen meslek yapın olsa zutur karın der basma puanı. Evjira zedetir puanca yani o Brahimci belki bahsedip ki evjit işte xoşa mesela. Ve amhne ki mamuste me destekin andım bila bibori Abdülmuttalip acar mamuste dedi ama bahsa xwande karan kiri muji ijber ku reberi vi işine le mektebi umre nişani xwande kara dedin yani em bejin ji bo xwande kara dema ku ve liseya tercih bikin Ligor çi bila tercih bikin yani onun çi peşniyaz dikin. Li vatê xandekarê me têne dibistana me em dibêjin li jihatîbûnê wê taybetî çi ne? Li hûn çi hez dikin? Lem ziwan jihatîbûnê wan taybetî li hezkirinê wan em dine berçav em îsa wan cî dikin. Li dibistana me de jî 8-5 hene. Lem 8-5 li em wana digerînin li wana dine naskirin. Yani beriya ku tercih bikin dikarin werine bawa binêrin. Vatê beriya wê tênê em dilên tên digerin dibistana me em dine naskirinê li xandewanê evkî xandewanê sınıfa heşta vatê heştê xilas kirin tên em dine gerandinê em dine naskirin em divên li dibistana me haye li ev 5 hene li wan hez bikin werin em ê van beşa da perwerdayiya we dikin. Li vatê ji tênê jî sala ji tên lîsê jî em dîsa wana dîsa ji digerînin dine naskirin hemû beşa naz dikin em divên hûn kêjan beşê da ji xwe jihatê dibînin hûn kêjan ji hez dikin em wana görî û wana cîkin ser vê evkîdê gorî em wana cî dikin li vatê sala dawiyê da jî lîsê da em wana dişîne stajî diçine karzasiya da dixebitin vê derê hem tecrübel dest dikin hem jî vatê sala dawiyê vatê lîse xilas dikin jî hem du belge aldidin du diploma aldidin yek seva xilaskariya lîsê yek jî li seva karzasiya ji vekin xwe re. Yani mamoste haqqı jî bahsa vê yekê ez barim ev belge tiştekî mühim e lewra herkes diçe dibe bila belge em bistin diçin kursana wisa. Li dibine pispor dibine usta li ev pisporî gele cihacî derbas dibe. Li hem Türkiye li hem Avrupayê li derbas dibe ku hez bikin dikarin bixeftin eger ji xwe vê bêşê da xwe jîhat dikin bizan bin dikarin xwe karek jî vekin xwe karzazek jî vekin li dirata jî bixeftin bibine pispor bibine usta bibine esnaf van derada jî dikarin bixeftin li watê têne karzasiyê jî em van ser van tişta wana beşa li cî dikin hez bikin li sala derbazê mesemê bijin mesem jî ça bêjim li 4 roja têne 4 roja diçin karzasiyekî dixebitin mesem wek projeyekî ye belê ev jî em divên bira xandekarê me zû pişeyî hîn bin bira hem tecrübe bin li hem jî tiştê pratik hîn bin li rojekî ji têne dibistanê em wê rojê jî dersê ew dinê dersê teorîk yani Tirkî matematik li wan dersa ji dinê li 4 roja jî diçin karzasiya jî dixebitin watê lîsê ji xilas dikin dîsa jî dibine xilaskarê lîsê hem jî dibine pispor.
بله یعنی مثلا مامۆستا ما بحث کرد گو چند روزه دربه دخابتن یا جد آتولیه ده فرق meslek lisesi و lise normal هم بیشن درس normal نبینن اما سابجن matematik Türkçe yani işleyişe که چه دور هست مستثانی چوانه بچی کم دبینن او درسن matematik و تشتنده جبو او تشتیجی atölye nuhane atölye de zede deme der bazı be ve milli piçi kemasiye ile böyle jibovici polen nü vekirne gutne herkes zarıkin mehen haben her bu kadın zangahe hem şuara polen nü veki ev tiştiki ve de sala destekine çetkine ser de şuğulun da xabetine şigweleji haya yani jiberçiz ve persim yani bila millet ne bejaqay خوندکارک چولیسیان مسلکی لی درسی دقت نابینه yani tamam yeni derse gidibine yoksa ya mesela dibistanımız despet ki hafta niva dersi despet ki rojun nehde dersime çedbi lebeli dibistanında ne vaymane biçiz darkimet vastın ancak atölyede çıkılın keyfet istenin ev nayi çaveva tabii de ma insan berheme geçedi ki yani ev keyif hoşi wan terdi ki ne sama musta tişti vecimte براستجی تا قابلیت تشتی بحثی که گو işte ev naxoyne emrekin verdi. Gönne zarıkin mecvale hatmin. Ad bejim zarıkin me bexoyi ve haline. Vallahi zarıkin me bexoyin. Hemi başın, hemi pakıcın. Malbat be medene gaydin mağazda. Egreni şab ki yetişte xoşet ki me vidit ki. Ve can medrese proje çekir. Veziri perverdiyici bu pere meyteber ki bu kemansiye ve hemi her meslek sesi bila tişteva çekine. Ve zarıkin mecmer rekir hen çun meytebe xwe dibistane xwe. Çun ew wê de xwendi bîn vê gavê çûn wê de şixulîn. Wa tişte rastkirin mamosteyên wa jî wê de wê dîtin keyfa hat ku hocam ez çûm dibistane xwe işte me tişta çekir filan bêhwan zêde de keyfa distenî. Vê ca û döner sermayet bejine dema tişta çetkin ji bo wî pere distenin ji bo wî jî yani maliyet de kıymetli bîne. Ew jî tiştê xweş e. Edi malbat beter kıymetli bivaya. Çünkü jiyani de mixabin de mat haqqi xwe qazançdiki beter kıymetli de ne samt kan. Ya ya rasti. Ev jî ji bo jî keyfet distenin ji bo jî zarok kıymetli de xweji. Beje ha ez tiştî çetkim şimdi tiştî te ez ne valeme. Ez ne valeme beje. Ew jî tiştî zêde de giringe. Yani ew zarok wî de me xwebzane beje ez karim her rê xwe vetki. Beje tu beje tu nikare çekî filan bêhwan vê jî beje tu çil jara beje ki tu din ye din bive ya. Rasta. Tu çil jara beje tu başi xwedê xweş heriye. Baş be. Mamostî jî milîzane ya. Em alimine tu nikari zarki xelkî çawana filan be hem weled bejine. Ew kemasî ki mesela zarki xelkî qet xalas nabe. Zarki xelkî ica xalas nabe. Herkese ki zarki xelkî. Beje ji bo jî zark wî milî zêde keyfat. Me dîsa projekî çekir mamostî bilişimi 5-6 öğrenci xwendikarê xwe veyda ku hocam em herîn dibistana çi kemasî bilgisayarê hebe em ê çekin. Tune bile haqqı rêyê me bidine başka ne hawce tiştiye. Çûn çekirin zarok keyfa standin. Bu em çûn filan mektebê me kemasiyê xwedan. Çûn wê de dibistan we nas kir, keyxweşî kirin we mêhwan kirin. Ji bo wî jî zarokê me pişî goto hocam işte behsê meslek lisesê dikene bejin en azam filan bêwan me ew xelat hêdî behsê nakin. Hêdî dixwazin werine. Yani beri çavat gotin ev dersevi edi başlığını em bişenin liseye meslekeli neha dibena belahini kar gibi noksa. Beli nuhuji mamsta hen mektep meslek sesici gene puanlı. Mesela tetkebi sınavı da heke puanete baş ve tetkari her vede. Mesela yani. Gavitete gute ya başın nü mesela jibo ser tayare ve buna zede puanın vahana tetkari her ya. Evci hani mesela. Yani tabii. Dünya değiş bir teknoloji peşçi jibo ji beşe nüvet be. Tabii yani jibo ku ev havcedariya jiyane em pek binin de beşe nüve bin de qadede noksa. Ve jav hedi malbaş ne ve yekevnin. Mesela ez bahsi sulup yapkim ez 12 sene sulup yapım mamostayit kime. 17 sene gel mamostama. Peşe 12 sene ez çuyum. Mesela çok hasta Slopili hemşire doktor ama bize tüne bu. Numarasım yani ne zeden ne ki ama her cari seçer doktor hemşire öğrenci xwedbînin. Keyf amate. Nasıl? Xwedên dûr me mamosta çi lazım em çivkîn. Ev tiştîk zêde giringe. Em çîn başka derê bejine avukat. Parizer. Em xwedbînin mamosta çi lazım em çivkîn. Endezcar hene tiştî dibe.
Dühücek mesela mesaj kişan خانی چتکن بو ما مستخانی که هی ارزان تدوی امشتر پیدا بودی بگو ده هر هبی Yani o edi feki ve mamoste yani Evet. yani doji ma baskır be Osman Hocara ma got ya brasteji mamosteti çıkas piçeki kıymet avaz barım piçeki kim bu yeli tişeki geleki giringe hem meslek hem beş hem pişed berdeste ve hem yara dar bas benim çarek edis pastken jibo mamoste yan malava beri ej mamoste yok persim mamoste ne mesela dibistana kunde ve lawane nerina wane çavaye am bijin heremi roş çavaye o kijan beş un lugori çi beş adı yardık ne tutalım ve persim بله دبستانم ادا 8-5 هنه که از بجمرم هست elbette bunu kan bastım. tabii ceryan elektrik he yani bilişim agahi he otomasyon he makine he motor he tesisatı hesini heye embejin mobilya heye vakti talebe ortaokulu klasik dene meytevi da do aliyada dene meytevi ama yek bir puan attın henek ji bir dev doğru meytevi avane bir adresi rudnin vi alitin sehaf beşame em bir puan hıldedin elektrik bilişim otomasyon em bir puan ona hıldedin aynı dersi ona hani ki ana göre emeci lisede lise navinda kemin le neziki 4 saat 4 saat dersi ona hani emecin sala yakında 11 saat dersi ona ye beşevi teknik yine ona dibinin sala dünyada evad be çarde sala sisyada evad be bir çar 25 ders zeded be sala davida sala çara evana droja denemeyte ve seroje dişne karsazi öderi düşkolen yani vak stajım bejim o staj ebeli staj edibinin vakti evana meyte vida ben ser elektrik cerani embejin trafiğe göre dedin servi düşkolen dersi uygulamalı dibinin atölyede aynı embejin talebe mobilya çetkin, montaj dikin, embejin dolaba çetkin, zara çetkin, zaroga çetkin, masa çetkin. Bu alici kevhaştı ben, haşavandı çe, dikin çünkü bir destek çetkin, dibinin. Bunu embejin metameji meta ovani da navanda ovani da metaveke mezin heri mezin metaveke kadimiye 1945 hatiye çekirini pişti erdheci navi metavi degiş bu 2012 da cak edin hatiye çekin metavakem pişti erdheci avani ne tamam pişti erdheci avani metavakem ne ki khira bu embejin devdori meda nava karsaza da gelek talebeyime ye mezun hene ji elektrik mezun ne ji motor mezun bu ne ji bilişimi mezun bu ne ji embeve şadı ben haşemedi çem ona dibinin Türkiye haştı ben vakti roj beroj ev ona zede de be emejin daha zede mezun çedi be. Edi tercih beter xandakar tercih dikin. Tercih dikin. Beli. Beli. Ve mamoste xop persim. Ve mamoste lugor ve mesela mamoste harduan jigot ya edi xandakar yani malbat beter tercih dikin. Tesir açıl servet çe bu yani embejin edi zange he eko xalas dikin iş beheydanakin malbat hişmendi avazi de bu anji xandakar brasti duxazin işe ki hin beben dewra hatan ha nerine ke neyni liser lisya habu liseyin mesleki habu embejin lugor ve çugu heremi betaybeti. چه گوهری لپیشیل خاندکاری بلند یعنی خاندکاری بلند یونیورسیته خلاص کری لیدی منان بری نکارم خورا کارا ببینه. یعنی وش بود چیه؟ وقتی وان خلاص دکن تشتا مثلا پسپوری وقتی هم دبن تین لوی پسپوری دال کار تنانه. لی وقتی پیشیل دبستان پیشیل خلاص دکن
لأمنا أصلا مینان یدن نینن اونا تجربه لینه هم تجربه دچین کارزاسیاج تجربه هم دبن وقتی خلاص دکینجی بعد لیسه خلاص دکینجی سر کارا سر دبن eleman orta eleman لأونا ara eleman olarak tıkabıtın van işaracı hem jiyatibun حوجه هم جي حاسكرين حوجه راستا بدك تجي شو حاسب كنا بله وقت üniversite خلاص دكين لأو تجربة واندا كيم دمينه يعني gelek zanenge şu an staj tüne ama mustema got ya staj için yani tüçü karibi ki hatta da pratik avine kenevsa te başin nabi بله ki her ne kejan karzazıcı bejin emezi bixeftin divin tecrübat heyan tene مخابن اغلال پیش محمد جوانا هي ما مست تجربه دخوازن يعني دبي هون بري كو خافتينه تجربه چیه دلوقتي پیشل دبستان خلاص دکین لهونا تجربه دستکین 4 ساله لسر شغل نفسه بله 4 ساله سر شغلن دچین کارزازیاجی استاج دکین انا دبنه پسپور لوقتي üniversite خلاص کین وقتی هن دبستانا بلنجی دیسا دیسا ام puanı زیاده dedin. Her ne dibistana bilin 2 sala me ser şey oku ve sevi 5 oku language disa ziyade puan dedin. Sevan puanajı kazançlarına üniversiteci daha baş ve daha zor be. Uracı خلاص dikin hem dibne paspor le hem ji dibne üniversite rehber خلاص kiri üniversite daha خاش خرات کارن کاری که ببینن کارزازی که از بکند کارن بخفته. بله yani mesela وقت ya 2 sala dokuyun zanige tiştam zanige dedi bugüşti 4 salın ligor 5 sal çedi behin yani mesela doktoru behtire 2 salanda hem zanige xalasken hem de bir pasporu işi hem de dest bir iştikin yani emle dinerim beriya fanda karedin dest bir jiyane jitkin dest bir işi hojitkin nefsa. Bele yani 5 sala 6 sala beriya خاندکار دون لدست جان دکن yani para kazanç dikin ali belki malbatta dikin yani her alide be gaveke de peşvaçe de benim karım sadece aliye karve bele yani her dem belki duga Magot gavek mama sevmeseydik Polisi gav. İron her seci meslek lisesi ya bir lise var desekin kampanyayı temaşavane meveçini visin peyame vazde ben deme ama servana jibi sekinin inşallah mama sevme dıkav gotem peşinem sama musta موسى قاعدة بحث تشتكي أو هل ستشيات بجم هنا تستش بوته يا مضبط الشاربنا أو هميجي هنا يعني يدي أم بيجن هشمندي زيادة بيا زيادة بيا ما موسى بحث تشتكي مثلا بالستان ماذا پروردی جدر و اشخورتن بجنه یا ویدیجی خواند کار مهنه یه زیاده خواهیشن لیسه خلاص کرنه دیپلومایی که دیجی دستینه یه زاننگاهش خلاص کردی جهنه. ابیجی مثلا یک هیا مامورا بیچ خوشم از مامور که düz بیچ راستم لبالی دم از دیپلمای خوب بستنیم ادبیم تکنیسیان. یه معاشی اما یه زیاده بیه. راست. وای بودی گاویده 2 سال زاننگاه خوان یه به تکنیکر. جبوجی هر جاری زیاده تر معاشی دستنی. جبوجی او دیپلمایی دو دستین مثلا شخص درفت اوای دبیجن دیکی geçiş ev jihayet karın bikne 4 sal jine so yani em bejin tekniker karın mühendisçi vega piçe de ve di stajı ev derfet he yani keseki kubu xazet karil serve bisekne em basa hurgeliye bikin em müzike ke guhdari bikin la temaşavan em beji hene ki şiar bin rojiyen hanavcade bedenge emine من كركاني حيامالي بلنجن خواه سوجه شیلانه آخ سوجه شیلانه من كركاني حيامالي بلنجن خواه سوجه شیلانه آه سوجه شیلانه چند گوتنم هنه شیلانم شتره چند گوتنم
şilanam ştere Bila dehmer bimrin Jiboy siyate 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 Gava behsa şilan dökün Dıranın xwediş dilim Behnen astinim Na nikarim bibêjim Gava behsa şilan dökün Dıranın xwediş dilim Behnen astinim Na nikarim bibêjim Çen gotinim hene Şilanam ştere Çen gotinim hene Şilanam ştere Bila dehmer bimrin Jiboy siyate 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 خوش دستت صعبه دنگه ده خوش به ساعت خوش. ستانه که پر خمگین بنوسا جیروگاوی تشتاز زنم ناگنف شیلان بیه که دین رد زوجه قلیباید بله باشه خدا هر کسی بگینه حسکری و مسابقه از بچند پیام بردوام بکم جالمانیا aras bekşandiye rojata bxir be sabata ji bxir be dibêje li Tirkiye tabii tan Almanya'ya ji ber ve tenivîsandiye bawer dikim ji sadî sed zarok diçin üniversite tercih dikin lê ji sadî şêst gerek hewce bikî her ne cê ku meslek li heye yani liseyên pişê dibêje ji ber vê yekê millet îş nabîne gotiye nizam em ê ser vê biaxivin helbet برای tam cevi de gut yani. Mesela rasta gelo. Aynen. Em bahsa ve ki bikin elbet. Merhaba Slopiye Liseye Mesleki Mamuste Bilişimi Hasan Özgotiye. Hakkı Kayara ez gelek İslava dişerim de beje gelek fedakariyandaki jibo Slopiye Xodeje razı bim. Saata برای hoş. مجوالین همیشه. دیسه جه حق کیاره ماموسته ما حق رد به مدیر مکتب میه از گلک اسلاوا جیره دشینم سالمان بکرشاندی ماموسته دوی رمضان بخیر به سر چاوا هکز هنا کانه گینم بخونم قصوری نمیزنن جباجار استانبول جوار سلاوش تماشاوان همیار گوتی افسو دو سالا لوزارت پرورده شغلی ما از دبی سیستم پرورده ترکیه بچکی belki reform جره لازم به ادی اونا tabi وزارت baştır zaneti jilur xebetiye mesele ریبرتیه اف جباره ماموسته ما زیاده دکه گرینگه دوی امری جزارو که خوره وکن گوتیه جهنرمن دارجی گلک سلاف شاندیه اسکندر یلدز گوتیه سرسرا سرچاوا لیسه جسلوپیه جب مسلک لیسه دبیجه گلک خبات و پروژه باش چیکرنه ماموسته ما حق صدا کیا شاندیه گوتیه جب سلوپیه ماموسته حق گلکی هجایه مجبور ادیجی جوره سلاو بشینم از خلاص بکم تو بگشتی بشینه ماموسته مسابقın jibit lise ki nevisandiye roj baş gotiye kader hanım şandiye
تو هر هبی ماموسته ها که گوته حیرا کاوانی لکودرین و همش سلافی نویسان دیه ماموسته ما ارجان جیل بره هلوها ماموسته ما عبدالمطلب بیک جیل بدریه وانت کان جوارشی بنویسن از بحثا واجی بکم هلبت مصر واجی بسکنن جرحایه ممتون جا شاندیه سر چاوا که کت هر تمش مر پیام داشینه سلاف به تایبتی جا عبدالمطلب بکر شاندن انسان ماموسته جرحایش تر سلامین هجاتنه دبیجی برنامه که باشه خوانده کار ما دوی امری نشانی وابدن از بار مسئله ری نشاندان ده ماموسته بار لسر ودمینه می بحث اوی که بکن هلبت دیسه روز باش صبح بخیر به برنامه وام تماشات کن هنرمندی مره سلاف شاندنه دیسه پیام کدی وجدین چلیکش مرشاندی اوج دیسه وکشی ورمندی درونی ناس دخبته و گلک جارج بشتری برنامه اما بویه بجه رمضان او هم و یا همه مسلمانا پیروز به برنامه و هر وکی هر تمتیر و تجی دوام دکی گلک آگاهی زلال و دلال ونش تماشا وانا را دبیجن مالات آوام گلک سپاس دکن بگمان دبیجه به تایبتی جبو برنامه بوی رنگی گلکی هم کیف خوش تبن گوتی اسپاس کم مالا و آواز لاوی واجی سر چاوان بیجن هنکی نابر بدن پیاما باجی می بردوام بکن به ما مثلا نشاندانی گلکی گرینگن نه صاحب جی باری و بچه کی زیده دکی یعنی دمام دبیجن ماموستی ریبریه هنجارا دبیجن شو وک درساج برکو ترکیه دنیرینه که وسای ما آراس بکشی نویسانده بیا امنا بینن یا لیل گورمن گلکی هجاد بیم زاروک تو خهینی جیانی جی بکن افجی گرینگه باری سر میلیون کی گراند بینستا بله لها وقت خاندکاری مجدین جمل دم تو تشتا زاف مراز گرینگ ده بله یک جهاتی بونی وان تایبت چنه لسر چه جهاتی نه لچه یا دنیا جل چه حز دکی بله لوات هر دانه هبن ل او خاندکار لوی باشی داش دکاره سفراز به وقتی او جهاتی بون او حس کردن ام وقتی پیشی کرا لیبجیکن اما هر دا برچواد بینیم لبگره و هر هبن گور تایبتی از آرو کنه بله لکی جان پیشی داش بخفتن لکی جان کاریج بکن لحظ بکن لوی دا جهاتی بین لیه سرفراز ببین گل خانده کاری مل وقتی خلاص دکن دسر بیش آخود خورا کار جی دیتنه دخبتن جی لگل مروف زانم ل چونل یونیورسیته خواندنه جوی داری و بیشی داج جهاتی نینه یا داج جوی بیشی داج تجربه نینه بونایی نکاره خورا کارک ببینه یا داد بخفته بونایی از دویم یعنی وقتی زدار را زاری خورا بنا زاری خو ناس کن بزام بن جهاتی بونی آن سر چنه بزام بن چه حس دکن لسروان سروان هرد گورا دکارن خورا جیکی ببینن پیشیکی لسروان هرد تشتا آوا بکن یعنی لیبر ما مستم باسا ما مستعد کن مالبات چی گلکی گرینگن نوسا یعنی مالبات چی دوی زارو که خناس بکن تدیم مالبات همین دخوازم زارو که مببن تشتا هری باش به تایبتی جی دکتر نظام آووقات نظام همشیره وان مسلکا بهتر ترجیح دکن جبر و دوی ام زارو که خزان من دخواز آوان چیه مثلا املی دنیرین دکتر کی پر باشه لی نکیف خوشه جوی مسلکه نوسا بلکه دخوازی لموزیکی بخیر بلکه دخوازی به هنری که علاقه دار ببی از بارم حق خواجاجی دو دخوازم به هنری علاقه دار ببم یعنی دوی مالبات چی هنه که زارو که خناس بکن ام زوره ندنوانه وسا یعنی بعد مالبات زاری خو ناز بکن لی ری daha باش نشان یعنی ناز بکن لبزامن حسکریان چنه لبزام بن لجهاتی بونی وان تایبت چنه واتی وانا بزام بن لری نشان گرین daha هسانتر دوی بری yani tercih girin heysantır yani دوی daha hesandır ve daha hoştur be بله دوی beşi dajili خانده کارجی سرفراز دبه yani te çi işi bi daxwaz û kêfxweşî bike te duî işî de serkeftî dibîne wisa mamoste yani ya giring jî bawerim ev e gelek dibêjin peyama de we proje çêkirine li Silopiyê ya herî zî başî û nû jî ez bawerim beşa çandiniyê ne wisa mamoste یه نوع جدا اوه em bêjin jî از تشتی بخم سر پیو برای خواهم نهو مالبات شد بیشین yani bile zarar keme jibo abori bile kemasi nekşinin. rast Ya derde vacı eve. İşte bir filan meslek başa, periyoji başa bile her evde.
Lebeli zarok Çin keyfin hastanın disa diziverin tene mesela o dise cara haseme xandikar ki bir adane mamosaytka babayı gu ve doktor. Büyüğü ezvem endezyar babayı gu ve doktor bir doktor. Di sal se sal xwan babayı rahmeti bi mektep dezci berda hat disa endezyari xwand. Yani dise bedeli xwakir. Beli disa ek xandikarım hebi evjü edebi babayı mamostayı veca. Bu keçem hele ve parizer. Bu baba naxwazim jmin aye. Puani xwajistan bi و اتخوازم ماموسته بچه چاوشی بی بابای خورتی ریکیر اوی چو سال کی خواند دستش برده هات ماموستهی کسنا بی ماموسته پشتی ماموستهی خلاص کر چو مکتب خواجه قدان پارزایی خواند هر جی خلاص کر هر جی هم دلی بابی خونهش تمیجی بیا خواند yani böyle şu keyfen aslan em çıkabileceğin işte parazeri boğaşa doktori boğaşa böyle muruf keyfen nestani او ایجان خوشه ولا او işte bir vak işkence mesela sabah zahmet yani insan ne kadar tıbbi dili خود çek karnı sa ایجان خوشه یا پیوسته چه دلیته نشه راست işte böyle ve cuma musta milkici ki masime dibstanat eftişte heye em bar hemiş katavin san ba musta yoxa lebeli ev tişine rasta peşi de hafti buyat bejim azu musta yoxa emruniştin ma guam çipkin ve seçar sala gunda falan xwandikarten mektebe mecdibinin. Peşe çine çan ev deste proje dibistane proje hebin çan vad dibina. Nuhuten mektebe mecdibistane mecdibin çima dibinin ya proje entiş tane keyfati. Lebeli dibistane mezdedene megam çava çekin. Megu dese havalen mehene eme qalibi xoş bikşeni. Eme mektebe xwadin naskirin. Eme video hemişka din mamusteyin meyi rehberliği hemişka mekteba eme keremkin ev flaşın havane video dedene zikerem xwara nişa zarf kapkine bicamit nuhut tişti gwele bkin tine mamostoy xwara belin nikare xwandikar mezede anji me xwara ekip ki çekin ev ekibi me yerin dibistana ye naskirin mektebe mebdine inşallah ev ame bar mamostoy xwara ki imkine video gavide hava bahsi proje kir mamostoy ev hen beş hene her deri tikarivet ki işte bilişme ceryanı hesine lebeli bedde salı dibstaneme de jotkariye hava biske sulupiye hedice jotkariye Edilor her hissede fıstık ve pelede roje bedene bel nizinge 10 sala fıstık her sal zedettiriz be Hüzanin yekemin Adana Osmaniye du evin yesse hedi sulupiye yani en yetişteki başa jotkari edi peşe rojede ve jmera geleki havcevinem Mamusta rasta ve cam edicim par sınavı KPSS derket yomralt ku çe alaqı fıstakı şırnaxiye ne zanin sınavı derken jiboji ve de sala jotkari ve bi خودی işime rast bir tişti veli xoş bi haval ki mesela haç evji brayo xandikareme bi dosteme bi ez vedi İslam'a şöyle dikişenim hat Ali Karim'e cihik seraki küçük çekir. Megbula zara ve de müjülbün. İşte makine çapaya kiri. Dese kürek me qadan. Biştevi Ali'me hat ve küçük yadışar ilk mağazın çekim. Ve gava kemestir ha. Gava devam ediyor. Aynı vaya işte zanıngahi şırnakı bu ye şaredariye şırnakı dese ekip bir projede hatın 10 dönüm ardeme hebi de dönemi hemi girti sera şekilin ve caz mamusteyin zanıngahi ziraate jotkari hatın eğitimden halke em xwabji ketin perverdiye medit nizinge 3000 şitlin balcan sonra işmer anin mehevre çant ve cago hediye havaya Edin ha xwandekar luand meyzeni böyle xwandikarın me mamusteyin me du mamusteyin me hene her düce endezyari ziraatine belge xwestanlı bine mamusta ve dene dersim var zede öyle binin benevi pakışkin tagi edine o giyan zede jevetkine nupe ve hatna deseki masiye mehne ve cam dura seray 8 dönümci val artma bi em çepkin disa dibistane de haval ki bu hocam em patat kartora dikşenin
هوا دم بدی چکی مگو خودی خوش فی Yani ama onur zarur ve- biminici Onur çandiniye jî pek dînin ew wa malzeme kuçe dibin mamostan bijin berhemên kuçe dibin onu xwanda kara belat kun çavat kin. mamusta megu proje icraya peşi derke ve balcan sorma emem din ev duruma ne baş be emiş var rekine Ev jî projeyeke baş Belê, ya. belê. Di nav proje Ha. de projeyek cuda jî aynı vaya megu eme icra peşi eva ha ev zarık ümidi dixabit eme din vaji lebeli Dest pêke de malê Belê. hewcedar newsa kes Belê, belê. hewcedar. bel pişti iş xoşçu her sala me biçenine pişti hediye zaruk eme bufuşin mesela eme proje yapkin ki havciye cislupya domates havciye balcan sor havciye ممكن دكانه فلان مفوشين ويجا بيجي ضروك فريج بستنينا يولد كيف خشفن وجم من دما كارتوجي çant مگو ama tiştiğine bir herkes doğru ki böyle çuval gider ki ev şu besse şu var amcık kare ev heye disa nizinge ve de heyve ev tiştin zede mobilya derket meheline çıka çekir yıkıtka psika çekir me bila ajalên derve newsa. me bilaf ki her deri me da dibistana me da mizgefta مدا او جه امنیت پلیس مدا و کی خواستی مجبور رکریه لورا حیوان derve jî ji xwe re cêkê belê. dibînin newsa ev jî projeyeke gelekî hêjaye. aynı Ji bo ve keyfe ajalên zaruk bêxwedî. ajat Evet. ما بقول حيوان ما نجمد مال ما ويشكر دي ساو تشتي زداد مينن ما هر کی ما اخت شوال هذا ما بقول هر دما في 12 لف اما الدنيا او الدروما ونا باش بي مشوار ركب بلا ما بقول زفستان شوال شاوتين يعني ولي ام بجين ما مستوي خو ام بجين خو کار خوج بجين پروژه که هبش بینن ام قدنی Tenê hûn projeya xwe bînin çi ji destê we Belê, were belê. gor derfeta newsa. ام زوراتی جو ام چکینه لبلی ورن نبیجین اف فکر نباشه ام نخواشه مقابلین ام ببینین Belki tiştekî pir baş. بله ام سر بفکرین تشتی خوش بجا و تجربتی مرو گاوی کی باوشی گاوی دیجیته Rasta. پنجره جوید بیا Şxwe karê mezin bi gaveke piçûk dest pê Belê. newsa mamosta wisa بله dibêjin. aynı Ez bawerim ya we jî bi vî rengî berdewam kiriye. Mesela çandiniye lewrayê dî gelekî giring ji welatê me re çiqas êdî em pêş ve diçin çandiniye piçekêm ji bîr dikin. Millet êdî nemazanî çandiniye No, no. pê newsa mamosta divêm hey ji vê meselê hebe. Mamosta brasti mej ve sulupya ser deriye sinore jane xwe derbaskiye ya hema dema deri hat girtin hayat sekini ev yetişti ne xoşe ve 12 sala edbejim kardeşim erde havaya xoşe iklimi Adana ye sulupya nizin geldi tini sulupya nerm çit bejin nem ev keme Keme. ve ca fıstık erdeci xoşitiye tizani çiye xoşitiye ama muro piçi sepsekini karayı başa xoşe ve ca malatin mesulup yapıyor ve müjül bin renin her cari fıstık dibinin gayvi detke ve fıstık detke ve muruf keyfal istani muruf pe erde müjül ve keyfal istani Rasta. ve ca bu ne havcı am sinora ve müjül bin hedi kembi tudreni her sal fıstık zeded be ek karsazime yesulup ya cihat fabrika ki ve kesulup ya nuhu fıstık acet kere او تشتمل ساحكرين او ماركتن مازن fıstık avretkin yesulupyat şeye. Yani edi başa. Edi em dikarim bêjin nur ihracata nav weletçi evji heye ve jo megu ew projeme de megu em zarek xwe bibîn wêdî sibadizda bila herin îşewa jî hezê vê fabrîkayê de bila binî çitkine çinakin ew jî nav projeyên me de ne keyfa zarok jî dibêjin hocam em vê îşîtkîn pêşê me jî vekiye em çêkîne ew arasira tên bêjin hocam em dikarin çi biçenîn em çi destê me tê wat tişta ve jî ew jî tiştê xweş e yani em bêjin bi saziye dîre jî hûn têkiliyê didênin mamosta wekî mühendîs endê ziyarên bêjin ziraetê falan tên alîkariya we dikin hûn bi hev re vî îşî dikin newsa nuhu mamostê me endezyarin lê belê xwendikarin me yê kevn hene ew jî bîne endezyar em gazê wa jî dikîn em jî werin bibînin îsal mualîlî û qaymakamlığê me jî projeyekî çêkine milê sînorê erdin me yê dewletê hene yê bikine serakent nuhu jî mamosteyên me ew halqa eğitim hev re perwerdeyî din gelin me sıbadı zıvacı demo belgeyi xwe bistênin inşallah yê erd jî bistênî devlet bêje ve hewra sera çekir ve xwara çekin
Yani ceydi diye ve derfet Beli, dedi. O koy ne işit tane ki. herin dur. Em nu Xabata perverdeydin beli. Em nu Yani ne tane perverdeydin. xwendekar ew millet jî perwerde Belê, dikin neksa. belê, Ev jî belê. tiştekî gelekî hêja insanên li wê derê ji wê tu çi işî bike perwerde ew wî jî tu zanibê başa newsa mamoste. Mamosta ewa ve jo hedi dema belge tüne be tu netişti. Mesela birayeme nezingi 3 sala ser xwarnê. Ve 3 sala ancak belge xwestand. Rast Yani gota işte ez aşçime falan beba mugu ne var ya. De ayarı devleti de tine aşçı. Heket bxwazi derki şoğul tine kayıp şoğuli. Çire kardeşim te belge xwestand ya. Te çıka beji ez xwarnê xweş çekim ne mesela. Yani bir peyvê nabe newsa divê tu wê wek belge belge destê te de hebî. Bale. Vüca o gavidi buraya meci bahsi kir. Ev mesemi. Ev juve nezinge 2 sala projeki başa. Malatin me gelek xway belge bin. Çawa ne zani hebi. Men reyni şakir. Me gu kardeşim sigortayı te servi işi razan yo vere. Tu çuy halka eğitim editke vere. Emet te xway belge bikin. Projeki xweş bin. Armancı meye milli eğitimi çibi gutta o zor ki eğitimi dürketin perverdeyi dürketin en va veydin ya şukhli em xoy belge jibkine em maaşı jibdin vi milli karsazcı kare kirin ya mesela gutta az se işçi şukhlenim dema devlet destek eda 5 işçi şukhland jibojik proje gelek xoş bi zaru mesela öyle şukhliya belget nebi nuhu evci xoy belget bir diploma xwadistani Edi wek hoste jî tê zanîn yoksa o belge jistani ew belge terî wî işî jî dike. Mamos aynı way gavi dici meguta ya zaruku dibistanek normal Anadolu Lisesi xılas ki tine diploma sene lebel zaruk keme dema ev belgestan kare halk eğitimi kursu veki. Dibe usta öğretici belge usta öğretici sene kare xoy iş veya. Lise xılas ki yani rastlıca revi zede vekir ya. Şwaydi hijmar jî zêde bûye newsa mamoste yani ya usta öğretici bi van belgeya îşa dibînin newsa pir zêde bûye. Ya milat hişar bûn. Hişmendî zêde bûye ve ez mamosteyê xwe Ercan Bek bipirsim. Mamoste yani demam li lîseyên pişê dinerin wekî fabrîqeyekê dixebitin bi rastî. Bi taybetî jî sıra û masê mekteba xwendekaran te pir tên çêkirin. Ev hemû ji lîseyên meslekê derdikevin. Yani ew zarokê me li ser maseyê ku rû dinin ji ber destê dîsa xwendekara derbas bin newsa. Yani bi vî çavî em dikarin li wan lîseya binêrin. Me basa pêşev teknikê lisekir politika milli eğitimi zaten sanıdı bir bira meytevi pêşev tekniki mita fabrika bixebtin iş bikin müjül bibin yahu da mecib ar berar em geleki me iş hilda kar hilda zaroki me xebitin jî wani da nizîkî 7 meytevi da me kar kir sınıfa da talabera ev çekir, sıra çekir, emmecin dolap çekir, masa çekir, dolabı ma'luma çekir, vesiyer çekir. Hatta haberime çibim deketne basını da Anadolu Ajansı o anlara da haberime çibu. Pişti ve da naha nizik 10,000 emperat bejin akıllı tahta avanay وقتی وانا دباز بونه garanti وانا دباز بونه وانا وقتی نخبتن خراد بن معلم مد için به خاندکاری مرا هل نجه خود için وان تختا تعمیر dikin niziki embejin hem navan davani da hem qazayvani da embejin kaderi meteve da taxta xirabın uçağı sisteme ki ve dere da arzen nişandıkın malum mecidi binin için ve dere dına xodani embejin kaderi xirabiye ona çetkin teslim ona dikin den Xinji'nin Gençlik Spor Bakanlığı var neziki 7-5 potame çekir. Beşameye hesini mobilya disa masa tenisi çekir. 7-5 pota basketbolu me çekir. Beşa hesini da disa neziki 7-5 masa tenisi me çekir. Avana jî disa hemû meyteva bela bûn.
Sala pandemi da nexaşi da niziki hezar hev embejin cihazı bir em ça ew dikin bi piyê xwe em bêjin temas tune be bi destê xwe nedine de bi piyê xwe Derî vekin, ya. na eva em bêjin ça dikin Solüsyonmuş bu. Solüsyon, Ji bo işte koronayı ama ya. solüsyon buna Yani, korona ama korona deme pirdit. Yani yok hem pedeste o pakış bir solüsyon çekilir. Solüsyon vazı derece desim işte derece Evet. desim öğrenci ise buna Bir temas hijyeni şekilde. bir temas şey ne be? Ve demek standen u sahabun rastı. Un bahse var dikin ne Bahse var dikin. Standa sahme çekir. Disa öji milli eğitimi nezinki hazar metevira belakir şanda kaza meta hamuka meşeki sakir. Emejin me tabi belki un perskin ha me kabase nekir emamad bejin eri ev bira xanda karvane metevi emejin araylama falan ama gelek uji emejin vakti duhunun dibne emejin meri karsaz dibne esnaf dişne zaningehi mesela hene mamosteyme zaningeh klasikine zıvırne mera mamostiyetkin gelek dibne endezyar akademisyen servi em sa proje çetkin par me penç hav xanda karı xuy malume ki xuy şanda Almanya'yı ona çün Almanya kadara bis haft rojaman ve deri xebtin paşe zıvırne meteveda işte ona je Almanya'yı dövüşün daha vara iş teklifi at govarın cemabi xebtin. Hem şey derfete juan revedik yani. Tabii onu deri ki nüvedde bona ona ve roje malemeki medresa şu İspanya'yı malemeki me makine beşe makine da disa semeh şunda emi du xanda karê xwe malemekî xwe bişine İspanya ve herin sê meha bibînin ser elektrîkê mijûl bibin. Disa ewanay mêtev xelas kirine hene mezûnê me xanda karê me tên em bêjin dişne devra Almanya'ya wan dera xwara kar dibînin wan dera dixebitin. Yani yani evci bir saya liseye embejin pişe ne sama müstecber ku dixwazin ve işi peştetir bakın tecrübe wan devleta wan welatan binin anji tecrübe xwe bibnewir her duka bitkarın mukayese bikin raste beli ne yani emtikarın sadece bejin başa ödeme müzik ekeci guhtari bikin paşamsa berdavam bikin Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neyleyim? Dinleyin derdimi dolar söyleyeyim. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neyleyim? Dinleyin derdimi dolar söyleyeyim. O yardan bir haber verin öleyim. Valla valla öleyim. Billah billah öleyim. Valla valla. O yardan bir haber verin öleyim. Valla öleyim. Billah billah öleyim. Valla valla. Hata bina gündemeli vakti reza
شوید گلی دلم پسا حتی بینا گنده منی وقتی رزا من گد شوید گلی دلم پسا ازیت بر بینم لی شفتار رزا اسمري ورا ورا ليدي البري ورا ورا ازت بربين ملي شفتار رزا ورا ورا لاسمري ورا ورا ليدي البري ورا ورا ازت دلبری ورا ورا لاسمري ورا ورا دنگیت هر لدنیوی ساعت خوش گلک باش بو بلس چند پیام بردوام بکن محمد عبدالفتاح شاندیه گوتی روز باش صباح بخیر بی صباح تجی بخیر و سلامت سپاس کمیش با سلاویته مالات آوا دیسه جبو حق hoca ایروز باورم گلک پیامش بو حق hoca اتن ماموسته آدم یال با شاندیه دبیجی افسی سالاس بیر دخبتم تجربه وی کنیشانی ماموسته نو دکی گلکی باشن جبو سلو پیجی گلکی دیره که هجای ماموسته ما گوتیس ام سپاس کن مالا و آوا ایشالا الهرم حمی ماموسته مصاحبن کو خواندکاری ما مالبات ما خواندنی ایشی خو حزب کن افتشتک باشه لورا ماموسته پر تاثیر سر خواندکارت کن ماموسته ام سپاس کنج بوی مرحبا جوارش با ارجان ترکر ام گلک سلاوا دشینن و گلک ام سپاس کن جره دیلک کرج شاندیه ماموسته سلاوی دجی سرچاوا زینب یıldız شاندیش با ارجان ترکر دبیجی ام گلکی پر گوت خبتن ام کیف خوشن ام سپاس کن سلاوی خوجره دشینن گوتیه مرحبا Hakan Acar Şandiye Gotiye Slavi Hoca Abdülmuttalip Hoca redişinim. Evcicim Abdülmuttalip Hoca rahat. Berdevam bikin peyam yavun dağıdı bin lavravun ser evdişinim bu borun. Slavu rez jibo bername yava Ramazan ve piroz be bixeyr be jibo Ercan Hoca Slava dişinim ji Muradiye Ferdi Şandiye mamuste. سرچاواج و همیان رم بیجن مرحبا روزا بخیر برنامه بخیر بگوتیه لیسیا مسلک اسلوپیه حسان بکشاندیه جبو حکایا گوتیه از گلکی سلاوا دشینم از باورم جی فرانسا دیسه پیامک جمراتی روز باش شوره روزا بخیر بیج بو همو میوانی دست سلاوا دشینم گوتیه از گلک سپاس که ملاوا موینه ودیت لی موینه نشان ندن زارو که خود عمری وان درج بگی انشالله دیسه چند پیام دیز بردوام بکم سلاوا روز برنامه اوره پیروز بگوتیه از باجاری وانی انگین ترکر جی کارو خبات ارجان ماموسته گلکی پیروز دکن ماموسته او کوما خوی سربلندی وی یا باجاری ما گوتیه ارجان او کوما ویرز گلکی سلاوا دشینم رمضان و بخیر بی گوتیه ماموسته مرحبا گوتیه سایم کزلتاش ام جی باجاری وانی سلاو روز خوش بو وری دکن به طیبتیش بو ماموسته عبدالمطلب اجار ایدین زمان مستجو هر دیاره پر بیام دین هم بنیرن از بارمون مدورن ملت بیتر جوره دشینه هم بنیرن گنیش چیفچی شاندیه جمع مستا ارجان را گوتیه گلکی سلاو دشینم سرکفتن جوره دو خوازم گوتیه به طیبتیش بو عبدالمطلب خوجر از دشینم ماموسته سلاو جوری نبی خوشی بین میسنم زمان بین که شاندیه پاشیم بدم بهرف مصاحبه جن مرحبا جبو رمضان و بخیر بگوتیه جبو ارجان خوجه از گلک سلاوا دشینم سلاو حرمتی خوشی را دشینم سدف ترکر شاندیه ماموسته جناب من خدیجه رازی بیش جناب پاور امجی سلاوا بشینه جیره ناوی خواب نویساندی لی مرحبا گوتیه جده بیجی وره جهوزانی وره سلاوا دشینم ناوی خوشی بنویسم جوره جی سلاوات کشمیر ناشینه یا شما مش برجی سلاوا ناشینه حیره مصاحبه جن سرکفتن جوره از دو خوازم گوتیه جوانه بدلگرمی ام برنامه و پیروز دکن جبو عبدالمطلب اجار گوتیه سلاوا ری دکم باشه حالیس
Kürtçe be nivîsandiye. Ne mişaşna gotin wisa mamoste. Ercan Türkiye gotiye ez gelekî slava dişiyenim. Em gelekî jî hez dikin. Belê bivîrengî gelek peyam hatine helbet ez ê dîsa berê xwe bidim peyama hinek jî em behsa dîsa mijarê xwe bikin paşê jî em ê berdewam bikin ez bêjim. Belê ez ê ji mamosteyê xwe bipirsim mamoste haqqı Nها بحثا قالك بشانجي كريا ما مستا هل بتن بحثا قالك يجي ما قلت مال باطو خوان دكار دبي تشاوا ترجي بكن بيشتي كو خوان دكار دست بوي مكتبي كل مثلا إيرو مستي مسلكنا يعني أو خوان دكار تمام belki جبو صناعية belki جبو جهنة ديجي إيش ببينن ده يكي بخوازي ما مستتيه بكي ريك تشاوا دبي اللي بنري تشاوا دوام بكي مش ببرس ما مست نهو دم الزارو دست بكر پوله یکمین هن مثلا سچار هیچ دوباره ام پالی دیگه شدکین پیش کیف های موبیل یارته دم دوباره بجای نه شمره چنابه ام کنه آلی کاربی حتی دم یکی چدبه پشتوی دم ام بجای هدی خلاص ام دوجین و چند هیچ بوری مالبات تزانت تو خواب زانت تا اطلاعات و گرایی تدید جبوی جه هدی قرار خواب ده خلاص دم یکی بوده هدی نکاره بگوهریجی پشتوی جی مثلا öğrencinin mi xwendikarin me hene mekteb xilas ki ew jî bîne mamoste ya hinkê masî hene ji bo jî wezîrê perwerdeyî jî sersekînê bêje yê zêde ez bixwazin her zanîngahê em ji warê jî polê cuda çekîn ew heye em xwab jî sersekînin em jî bêjin mesela hin öğrenciyên me xwendikarin bêje mamoste bêje em dixwazîn herî zanîngahê em zêde ji were sınava çetkîn deneme sınavê bêjin em pirtûka ji were dikirîn پرتوخانه ما هيا ومستعد مزيدة ده برتوق ويدانه ام شوارع ويدي حياتي يعني بيجين هل شغلين شوارع براسي ام شوارع توربيله çetkine yani o bejme yani yani ek bu bazı devam izanınca beki münderfete juda dedin var mı? Zedem dine mesela milli eğitim mesulüp ya her heybi çetke deneme em xop şi seçarıp dexin bilaf ki navede em de ket xwaze herkes em çenakine ya ket xwaze em wa judat kin em دخين صنابه ده ولی كماسيم دقت يعني ما مستين ما هنا مثلا هنا جدل تشتينا خازن بجين ام دسته بيجين شو دسته ما هيا هن ما مستين ما هنا او داري شغلين تلفونات دن ودي برتقات خازن بجين خواند کار ما هيا سيلس شارلوت بينج ولا برتقال بيدن ام نزاركا çi desteme var hem tuğaziyem çekinem çetkinci ev yani naibi yani ku kesek çu liseye pişe tane ve xwendekar liseye bimîne yan jî îşe ku helmî ve îşekî bike dixwaze bê herê de zanîngehê dikarî herê zanîngehê jî vê îşê xwe berdewam bike mesela endeziyarî bê teknîkerî bê li ser karê bisekine mamoste pêşê ama heftekî belkî du heftê borî ek birayem heye navê yûmetîn ev vêrî silava dikişenîn ew jî dibistanê me xilas kiriye niho Antepê bejin acil tıp teknisyeni. Demat Slopyaji yani ed bejim Slopi Şırnak seçar hazar insan desteği de eğitim ditiye. Bejin ilk yardım eğitimi ya bu eğitimde her ilk yardıma hijyene beja ve jarij maani megu xwendikar xwaji megu ve jare jibo mesleki nehati ev biray havaya ev ve de dibistan xilas kiriye niho xwe işe وەک میناک نەوسە هات بله هات که چه کشاند که ویر ریده چه هات که پیشه ده انگل چه بو یه بحث ویپی بجا خواندکار میجی دماد دیتن کیف ها جهاد و اوجی بده خلاص بیه وی گاوی تا بحث کر بله گاوی تا بحث کر و ها demek ki evci hayatkarın bir çekim mecbuyi megazi kir hat خودش راضی به دمویجی که میدی ساعت زارکارا بحث کر ولی تشتی خوشی بوری yani. Yani dibêjin ya liseyen pişe liseyen mesleki ne tane bila em bejin mobilya vere birama bila em bejin hesin vere birama yani aliye tenduristiye ve mesela em bejin rojnamegeri jî lise van jî hene nefse yani tane evte bir insana ya de be xerat mesela bi çavi dedin İbrahim jî mamoste teknikiye bere mesela dina millet edgoya bu kure mala wana bu xerat na yani evna meslekeke çune zanıngavi işi xwendine li ser vî işî disekirin nêrîneke neyînî her tim li ser van lîseya heye nefse mamoste mixabin belê tabii em dibêjin sanat zerê destê mêrî dana bazina zerê rast e tabii em bêjin berê îsa lê dinêrin lê niha sadece mehêce got ya hesinî ya mobilyaya ev nîne em bêjin hene dibistana da
dibistana me da zarokê me talebeyê me robota çêtkin mesela. Robota çêtkiyan dişine yarışmaya da dişine okey de hem derece sisya mehelda uluslararası yarışma dibêjin me burada ya sisyalda em pir kêfxweş bûn talebeyê me serwê hani hakkı mamosteyce baskir belge xweldan ha milli eğitimê da ew dikin derse zaroka didin em bêjin disa talebeyê me xanekarê me drona çêtkin serdixebtin müjül dibin waxtê me tevê xilas dikin işte waxtê dişine zanîngehê hinek dibine endezyar daha zêde perwerdeyî dibin Bona ve yani mitaberi beşeyi teni hesinine teni ser makinanine ser mobilyanine zede ambejin idi beşi juda ve ben gelemeyi tevada evjit işte başı yani. Mesela mamastem TÜBİTAK pişti kudes ne TÜBİTAK bu varın dedi peşbirk falan çedibin ya edi işte aynı ve jbiram Teknofest bu varın jbiram çe pişti Teknofest'te bala xwendekara yan jî malbata wekû bêhtir li ser van mesleka sekinî nefsa Navate piştîvan hûn jî zanin êdî endüstriya 4.0 li dest pê dike. Li her karzaziya da êdî robot li makînê hişmend li hene. Mesela 2007 da li eva nêzingiya 300,000 li 300,000 da robot li makînê hişmend hebû. Li niha eva êdî wiye 500,000 600,000 êdî dibên li peşerojê da lê daha zêde be. Heşê çêkirî yani heşê çêkirî daha zêde be. Li ser van beşa jî sê beşê me hene. Li yek dibên otomasyon yek İsa yani ya elektrikî, elektronikî diyek jî bilişim. Ve her sekata em qotleme hîmî xwendekarê xwe dikin ve hez bikin li van karzaziya da jî dixebitin. Çünkü otomasyon dibên hani ser kontrola ser robota. Lewya hîm dibin. Ve hez bikin dikarin üniversite jiyana me de jî ev zêde bibin. Belî, em ne jiyana me da zêde bin li bono li em van kara da jî li van pêşiye de jî xwendekarê xwe perwerde dikin, wana hîm dikin. Watê van bölüma jî xilas dikin, hez bikin jî dikarin li üniversite berdevam bikin. Wan dera jî watê xilas dikin hem dersê wan da tecrübe çêdibe hem jî diploma wan çêdibe. Li bono ev her sê bölümê me sadece sehesinî li ser metal nîne, aynı ser endüstriye jî, ser endüstri teze li nû dîsa jî wan xwaniya da jî xwendekarê xwe perwerde dikin. Yani mesela em her tim bas dikin ya ez çûbûme Eskişehirê em çûn ziyareta lîseyeke meslekê mamoste nihat dedi dibe erebeyê bi ceyran em wisa wow dibêjin erebeyê bi ceyran derketine ya berî nihat 2 sal 3 sal ez dibêjim ya wan xwendekara wesayteke bi ceyran çêkir bû mamoste û ketbûn pêşbirkê de li dervê welet û qezenç jî kiribûn bûbûne yekemîn. Yani ev tişteke pir baş e demam lê nerin aslında tiştê gelekî baş jî tên çêkirin. û hê jî xwendekarê lîseyê bûn. Ev zarok bixwînin bibin belki endezyar belki tiştên hîn baştir çê bikin. Îro çawan bahsa togê dikin. Belki togê dî tiştekî wek biçûk çê bibêj bo me. Tiştê hîn mestir derkevin pêşiya me. Wisa xuya dike ku meslekên popüler em dibêjin ya ê ku bêtir millet tercih dike bi vî rêyê de devam dikin. Belî li niha xandewanê me hez bikin li her ne li endezyarê van mesela endezyariya bilîşîmê li endezyariya heşê çêkirî li dikarin wan beşa da ji wan re jî kontenjan hene. Wan re jî ayrı kontenjan hene dikarin herin nav da sadece lîsê pişeyî da ji xilaskirine jî wan navan da dibine navan da dikene sirayê wana görî diçine wan dera. Ew jî heye hez bikin dikarin wan beşa jî xilaskin bibine endezyar niha dibin ev pişeyî peşerojî hene. Li her dem yê bikaribin xura xewatekî bibînin yê karekî da bixebtin.
بله راسته یا زانگاه اوکسفورد مامسته لیکولی نکریه است خواهم چند بشاجور بیم دبی پیشرو جده هن مسلک هن قطوی تونه بن وک کاسیر بون وک گارسونی بیشن سکرترلیک دبی نامینه دبی ای محاسبه ایش محاسبه نامینه تدی امنها بشه محاسبه هنه خواند کار دیچنه وی بشه دخوینن او ایش محاسبه جی پر زحمت براستی اجی قد جی حزن کم آموسته راسته یعنی ایشم به وی رنگی دبی ایش سقورته مثلا نه گلک ایش به سقورته در تنکرن او بانک تشتی بانک ام همیشه خو به بانک حال دکن تدی دبر دبی گیشه görevlisi او پیرودای her tişt buya online heşe çekiri ve kogot ev meslek dibece nedi namene mesela bahsa drone kır drone edi geleki peşketiye o gelek iş bir drone tenkirin ev meslekçi edi peşerojede ve gelek iş bu millet befede bin inşallah ve baştır be devra jiyandı gari ve beri namene yani neyse benim olsa no xandukarım ekeye parçu bölümü sihaya heye moşe ve de tıkayni maşallah beni o sihacı ben ne zannet işte öyle ne zaman moşe hebi گوما مستقصی چهار داره هیا اجوده نو از ویدت خواهیم پیشی مگو گوما ایتم درونجستان مگو سوپر از مثالی که بدن ما مستقل باسکر گو میتامده جوتکاری هیا اما درون ام درونی چهار جوتکاری دیگه لازمه جوتکاری دا لازمه ام بیشین جوتکاری دی درون دنه خباتی علاج داویجن جیادا bir ilaç داویجنه nav gihay beyani serda emejin vakti fotoğrafa dikişinin, videoya dikişinin drone lazım. Gelek insancı bir kartinin yani. Hatta bir Mamsın bir jarket işte değil, evcil işte juda bir makine digeri, او lazer çaya, o giyay ne başı dışavutayne. Yani avkasını peşketiye ne? Otomasyona. Yani ediyem mesela basa drone etkin ya mamasta belki gelek kesti ne zanen edi ehliyeta drone heye kursu bir işi hene. Yani devet tecrübe bekar bine de bir şoğlene devet ehliyeta ve hebe devet elser ve bisekine herkes şimdi kare usta jiber xade ez drone bistinin o bifrine. Fotoğrafçı مجبورن هدي دروم زانن او مروه تزوجين شواره لازمه خب بدرون ام نازوجين مامست دبي فيديو ما هبه يعني ولی فيديو ولی جور درون ولی بکشنی yani جوجي درون هدي شرطه her deri şartı yani evci peşerojede bu saxu yadıke koy bir meslek eki peşketi yani peşketi malum ekime navi İbrahim Yertürk parda sokgaran debaz metevekkedini bu evci aynı bir üniversite evdikir şirket ona bu evdikin ona ehliyeti de zaruka çen zaruk meji xandavan meji disa ehliyeta drona standın evi da kudiji razı yani nehad piyasada pirkemin mesela em bijin kesek bixwazi codkariye bike o derman bike ve yeki ku ehliyet avi heye lewra qadaxet di qada askeri hatta metre ki ezbarım izin dedi yani ev müsaade boku bistine de yani paspor ve işi be yani de her varide pasporti ama habe uliser vena mamastema mala ve ava yani brasti de vardı muzarok ama perverde dikin yani em bijin de gor neri نواج برکن مدیر وی ایشینه و ماموستی عجید بینم خونده کاراجی و belki bir liseye din rejim tekiliye dene peşeroç de ve kijan 5 anji meslek ezbejim pişe betirli peşler kevin tabii ki bahsa teknoloji yetkin de henek meslek şikat ondan abinem beş mamustu mesela jotkariyat bejim lazım abi lazım her der jotkari heye farın her insan hebe farın heye mesela ara sıra meseleye veli bejim kişi bile koyun para kazan ki bejim işe ser cenab her dem bir para kazan ki lise parhata serme ya rastı öyle mesela ev saya ونجمع حزناك النير لديسه بصايا ما مامست ونجيانا خبر دوام جنتنا بأم بقيمتي يعني أودج ما يعني أنا أزبار من بيامك دشين إنش خانة ميرا زيادة إيه باشا أنا شغال بيجي جدا ما تلفون بيجي تدراواتي أتشيب كمان أنا زعم تشيب كمان يعني أنا حيران أنا تشتي وسامي بيجي وايج إكراني أم بيجن بحث كروت قط دمك راسته بيجي إيه باشا مامست بيجي تشتي ديجي هاد ويد بيجم امزانین و 3-4 ساله نخوشی چبین پرسکری که زده درکت مثلا پاندمیه نه بله مثلا دمنیزین که ارتحجی چبینه و یا و ارتحجی ده بار meslek sesi zede bi belki hava biz belki ne biz çadıra çekirin rasta gerek değil de ben xafşi soba çekişi bu çadıra ben soba çekirin peşevi pandemi çebi o maskin ye zede meslek sesi için راسته او ماسكه هيعمل كده بر بقيمه بون demek ki veli ket qarab olsaydı çao meslek sesi ket piyasada müthiş xilaz bu
pişti veke mamostayımcı guti solüsyon çekirin ev tişti mekanizma var hemişka çekirin vi demeji medit meslek sesi şarta jiboji mücadele ki megam evzu mamostayım falan projeki çekin dema tecrübe çebe Mrov çin ali karbin lebele mrov ne karet işte bir keser ki ancak kazma ki kürek ki ne zane sıkıntıya psikolojik muazana jiboji envejin em projeki çekin zorken mehemiye meslek sesi peşi bila o eğitimi ser afade bibinin dema naxaşı hebeji bila varekine Rasta. mesela ez şum ez nakarım matkabi bir şulenim ez şip kime lebele xandikar here 10 dakikada çadır çeki ye ceryan bir kişiyeni mesela çadırara efhemi lazimiye lazım önemli. jiboji nu serimde fikir heye etxazım em veli projeki çekin ama çav ne hemiş kavcibe ye dibistani sune de bila heyf ki her eğitime yeçivi Rasta. mesela merkez Afra'da hene bila zarkime beydin işte Diyarbakır nizige bila herin Diyarbakır'ı haftaki bila binin haftaki bila av tişte hemiş ka bibinin خودن ki نخوشی بجی کی ولات ما سر هر دم يتشبه هم تشخب بيجي عرض ما وليا فاي هاتي هنا جبو يجي ama نخوشی بگرک امجا hazır bin جبو يجي زارك ما eğitimi binin هزار جا baştırıcı baştırıcı şlay çebeci yani Yani perverde her kadede başlama müstebek kuvvet insanı kuzana bir iş liber hesan da benimse yani işe ki zahmet gibi şu zane teknik ev zane belki baştır bakar bebek ki ne zan ola emni kar emni sal wan dinerin emdi be me çava bakın emdettirsen şu işi jiber ve kez bem rola lisen meslek edibir de gelek girin dert ki diji yani de yani qana be eme bebin daikeke be بجن هشمندی نوسامه ببین دایک که به آگاهی امی کاربن زاروک خواه هیم بکن لورا نهال ödev dedin zaroka zarok jike de persen dayık xwandinê nizane bavê wa belki xwandinê nizane feqîra yani ev ne suncevaya helbet ödevci ne ödevi kevne hedi zor ne wala me qaş zanenge xalas kiriye ma musta emwan ödev edine ma karin çekilmez ödev zor kemetine MPV müşür bin ودم زورتی دکشینه ادینه ولی ادی وکی برینینه یعنی جبر به کجی دوی ام هردم خنو بکن یعنی ام بس هلبت لیسه مسلک دکن لی هر قاعده اف حوجه یعنی تنی belki evna زودتر ما هینی جیانت که زودتر ام دست بکار دکن belki ام پر قزنش دکن ام جی کیفا مجرتینه از بارم نیرین از سر مسلک لیسسی آنجی پر گوهریه یعنی بشی گوهرینه جخوا ام زانگه خلاص کن دیسه ام تن چه halk eğitimi belge adistinin. Yani havcana ki ama qas reyke direj bikin reyke kurtçi liber mahe nefsa. Hem tkarım basa bikin yani. Başa yani devam basa liseyan dikin ma pir basvan kirli. Jgayni ve on bikarsazan projeyan çe dikin yani mesela elwani anji ele slopiye on hani basa ve koordinasyon ecimi karım bikin. Bilem dem bidem diçin çavana dixun, qavana dixun, ona ziyaret dikin. Wani da jî em bêjin hinê kartsaz hene em wara protokolok çêtkin wara em bêjin wextê tiştek lazim be ser protokolê em çi dixwazin mamosteyê me xwendekarê me ona çêtkin bi makînayê me hene em bêjin 3 eksen 4 eksen 5 eksen makîneyê me hene ser wana da em wana malzema dertixin ser em bêjin civata lazım e vide lazım e milimetrik dibêjin ser dixebitin wana dertixin hani lazım e metevê pêşêwî teknîkî karsaz muhtacî hevin em bêjin ser hevde here werin em bêjin tev îşa bikin veya rastî em jî bi karsazara sa te müjül dibin yani. Protokol da protokol dikin tab müjül dibin. Mamusta cemeci komane karsaz haya belki abi eski müsiyat daveyi bejin sıkıntı ne var ya müsiyat haya proje ki haya gotne Brian meslek sesi hamiya var jiboji başkanı meci esrava dikişini jüre ev cihat mehvre projekir gu jibo zarko çehebi emi ali karvin rasti slupya sinore de ya jiboji jibo sanayi ji
peşoyu vekiliye. Nuhu dest bekirine ses seçarlı bejinemi sanayi kent. Anji organize sanayi mi çekin. İşte ev çebeji eme zede eme alikari bin gutne net neslop ya jibu dijder ve jibe çi desteme hebe eme çekine. Jibu jime protokol men nü men imza kir, men nişan kir. Şu ceki saçı be istihdam gibi zede. Benim samamızda. beli. Yani bajar ama çıka peş bikevin, herim ama çıka peş bikevin. İnsan ama qasi ve betir para kazanç bikin ve kar be heyda bikin. Evcu devlet ama bir peş bikey. Mamosta rasti ev aynı te xoş bu. Mesela minaki xoş bidime. Peşe mamostayı mı 5 sal ser iş güvenliği dixabitim. Milli eğitimi bir ve gaveci eğitimi ser afade ser agire me dit sağlık ki emçün Kocaeli'ye ve dici emçün dibistan ki bir meslek sesiye ya emçün bu maaşlar koleje çiye çıma vali bu ve de zede karsaz hane karsaz bejin dibistani düşmüre xandikara hem bike çeşitlere lazım be şöyle dertine geliştirekim yani vecime pers müdür ki bu mesele çiye bu hocam mesela xandikara için Portukhani Portuki ve de tinabe sıba av Portuki ve diye meşhur cihe müzik çekiye piyano çe hayat çıra ya perime hayat tabi işi zorga hazıra yümeli şansı var zorga zetere becam ve ki gavite gutici Sülüpya mesela sanayi zede ve şure eleman lazım kiye meslek sesiye bir diye. Jibovici dema velde bir mektep kıymetli bir iş hoşburi devlet kazankir. İnsan kazankir, devlet kazankir. Devlet peşçu. Ve civanın me veletime zede ya. Jibovici Avrupa deri xavetki. Ve iyi zanınge xandi biraz zede nevne. İyi meslek sesi xalas ki bile verine. Rast değil belki de zede. Kavidi İbrahimci mesaj ki o cihevini o hoş dibine. Mesela medditiye mamostayın me ne kadar atamaya çene bir belki derket ki çuya. Bu tiyada öyle bir şey oldum. Telefon dayama mesela gutiye hocam xazimi belge stand biya. Ne olmuş kadar hazar jara HDTV. Tu dreyni zarı kime mektep xalas kiriye. Mesela emci dücara çuy mezar ki haber car ki emçün Romanya'yı, car ki emçün Viyana'yı, zar ki öyle geran ditin stajı hoş şekerin. Öyle karsaz gutun yani heke xazın eme ali kalbim bile varıp şokuluna. Yani emci derfete keş bavana yani normalde tile dinleri kuzanıge xalas kırna havdedin herin derve valet bxabetin li derfete peki min zaman xazın belge de xazın nefsa bit şey işedik. Nefsa hen beşe zanıgane yani راستي تدخلي تقاتيش نابيني مخابن يمشي راستي كمان راستي نو تجينا اوجي عاجز بن جبوجي اوجي هديكتنا پیش بلگان امان بلگه بسانم خوای iş ببین راسته گاویجی میگو yani دبستانی خلاص کن کاری هم تشتی نکیجی و کاری her halka eğitimi şöyle kursa belki اوجی تشتی درفتك يعني يا برشي نامينه ولا خوي ايش ماني خو درد معلومات خويدات كبير تشي قال خوشا دبر خو بيدك يعني ماني خو درد خنفسا درد emicin hicama musteko karsaz digerin de işte kes jvan işa famnake kes nizane em digerin kestine hak tene yani. Ya işte bir bitine kadar işin işap ki. Öyle sıkıntı yok olsa. Tene ji emicin karvan jitine nabine jivi işi. Emicin işe ki da mehgidi hepte deylediçe. Cikidini dümeyadık hepte deylediçe. Li vakti emicin emmesem deket yani evin xanda kari meslek sesi xilazdikin. Evana uy kari dizanı zaten. Dizanın belgavjiye hem de çe dikhabite. Eva kari ki başe bu karsaza dibinin evji bu işi şadı be dibi amen xora karvan ektit. Bunu ev mektebi dibistani beşi bunu evji kareket işte evji derfeteke fırsateke. Başı Emine. Ente gahdari bikin. Kerim ke.
رشگریا بختمن بوی تنه بوی بوک نبوم زاوا رشگریا بختمن بوی هوار بوک برن پرحن نکرن جناو عشیران گرتن دور برن هوار بوک برن پرحن نکرن جناو عشیران خدا گرتن دور برن چمت ایران ملمه لسر مدا خمه خمه چمت ایران ملمه لسر مدا خمه خمه دکم یاره خبر بینم نواشران با مشرمه دکم یاره خبر بینم نواشران با مشرمه هوار بوک برن پرحن نکرن جناو عشیران گرتن دور برن هوار بوک برن پرحن نکرن جناو عشیران گرتن دور برن هوار بوک برن پرحن نکرن جناو عشیران خدا گرتن دور برن Dinle ve inşallah Emine Malatava. Emine ve Gökhan jî mamoste müzik yene. Ew jî beşawaya. Gelek baş dibêje. Hûn heme mamoste ne? Ez tenê ne mamoste mamoste. Em spas dikin ji bo mamoste yan em bêjin mala baba. Ez bi çend peyama berdewam. Ez ê bêjim çend peyam de gelek peyam hatine. Heya ji destê me re ez ê bixwînim. Li borê xwe dixwazim tu jî mamosteyî Ez spas em dikim. mêj ve em te guhdarê dikîn. Ay Me mala zêde baba. zêde tiş Kurdiyê me jî pêşçû. Em Ji spas bo wî tu jî dikim mamosteyê me yî. Hatta ji destê me re estağfurullah mamoste tiştekî hêjayê li gor min di çavê me de ez spas dikim. Em ji bajarê Wanê silav û rozî xwe ji bo we rê dikim. Bi taybetî ji bo mamoste Abdulmutalîb Acar ji bernameya we em temaşe dikin em gelekî kêfxweşin dibêje Özlem Acar şandiye mamoste. Ve şana xwe silav û rê ji mêvanê we re ji mamosteyê me Abdulmutalîb Acar hem bi malbatî hem jî bi şagirtên wî bi gerek bi qîmete Süreyya Acar şandiye mamoste. Mustafa Acar ji bajarê Wanê bernameya we pîroz dikim serkeftin ji we re dixwazim silav ji bo Abdulmutalîb Acar pêşkeş dikim gotiye bi taybetî hemû li ser hev ête hatine mamoste em bi dorê ête bixwînin paşê derbasiyê mamoste bibim ji Wanê Ahmet Acar ji bo Abdulmutalîb Acar silava dişênim ê mamoste got peyam dişênin ji WhatsAppê naşînin mamoste ji ber wê li ser ev hatine silav Ramazana we pîroz bê ez Cumalî Kavalım silav ji mamostê me Ercan Türker û Abdulmutalîb Acar re em jî min temaşekirina wa ya di bernameyê de gelekî kêfxweşin gotiye silavê we hemiya ser çawa ez dibêjim û ez berê xwe bidim WhatsAppê Ercan Xoca û hevalê din re silavê gerim dişênim gotiye Edibe Hanım merhaba bernameya we silava dişênin gotiye Sevgül Yıldız dibêje ji kurxalê xwe Ercan Türker re ez gelekî silava dişênim em pir jê hez dikin gotiye mamoste merhaba Edibe Hanım ji Wanê gotiye gelo li lîseyên pîşê tenê xebatên teknîkî têne kirin wekî hunerê wekî edebiyatê tiştên wisa nayêne kirin tu karî ji mamosteyê me bipirsê gotiye em ji we bipirsin müzik û ew tune birê vay müzîkjenê me gelekî baş hene beşê wisa tune ne Belê me besay 5 tane ama me bir kir ev jî tabi huner hene ser müzik heye resim heye her sal kadara 4-5 xwandekarê me dişne beşa müzikê
zaningehê. Liseya te gotiye güzel sanatlar. Liseya ve cihene. Beli beli heye. Evji tabii evji liseya meslek çedi be. Evji eko bixwazali hüner ve Evji sanat vekil ve meslek peş var. bikevi. Tabii disa her sal kadar دوسي حب خانه کاریم دست دشنا سپاری دا بدنی ساشقا ام لدنرین gelek zanenge edib jihati bune sınavı usal vadistinin ya lise rola ve geleki giring dert kevel bir raste nasıl evji giringe başa va inşallah ma bersiv dabite roj baş bu hamiya slav rez dikimj programa ve bixir be gotiye ma mustemin Ercan Türker hocare emzah ji razine Mahmud Türker nevisan diye ma muste Merhaba jibo Ercan mamuste gelek slav jwane Nilüfer Türker Ercan mamusterem gelek slav rezdişinin gotiye em berdevam bikim em ji babê xwe re slava dişînin mert û avzem Türker şandiye mamuste em ji slavê xwe ji we re dişînin ey baş jwane Ercan Türker emzah slav dişînin Bilge Türker gotiye em de û bavê Ercan Türker'in nevisandiye Hamit û Keji Türker şandiye em tên destê we mala ava ji bo ku mamosteyekî hêja hiştiye ku îrojî dersê dide zaroka we mezin kiriye xwe de ji we razî bê Ez Ömer Acarım, ji Talip Acar slava dişînim, xwe de ji we razî bê. Ez bi dîtina TRT gelekî kêfxweşim gotiye, em jî peyamê gelekî kêfxweşin. Heta ji destê me tê ji herê me, nasê me, hevalê me, kesên ku di îşê xwe de pispor, em tînin ser ekranê. İnşallah bigêjin gelek kesên din jî em bêjin. TRT Kurdî bi rastî li gelek deveran êdî bernameyên xweşî çetke mamoste. Em spas dikin mala ava. Em piçek pesnê xwe bidin, em çi em bikin. Qahweye, rastî qahweye. خودش و راضی به ماموسته ادی به و خبرگران TRT Kurdî re ماموسته Ercan re em pir silav dişin Erkan û Demet Türkerşan diye ماموسته silav Ramazan ava pîroz be ez Cumali Kavalım ji Abdülmutalip Acar û Ercan Türker re em gelekî silav dişin me piçek me got ji mamosteyê me heqî re gelek hatine bawer dikin man zor dayê mamoste wisa xuyar dikê ya pir peyam hatine ez çend hebedî bixwînim paşê lêborîn lêhnekê em ser mijarî berdewam bikin navê min Celal ez ji Batmanê Slavûrê ji civaka we re gotiye sersera çava ji xwe me a Fransayê xwend ji Almanyayê jî me xwend ê başa xwest ez bawerim bes e lewrayê temaşevanê me pir zêde danî ser hev ez Fevzî Türker apê xwe Ercan Xwecer e silavê gerim ji bo wî hemiya dişênim gotiye merheba weşana we bixêr bê Erkan Aydın ji Hakkı Xwecer e ji bo xebatê wî harîka gotiye hêja gotiye em gelekî spas dikin mamoste gelekî silav şandine ev jî bila a Hakkı Hoca ez çenda bixwînim merheba bernameya bixêr bê ji bo mamoste Hakkı ez gelekî silava dişînim Sultan kardeş şandiye mamoste ji Silopiyê dîsa Ekrem Sümer şandiye ji Hakkı Hoca re gotiye mamosteyê me ez gelekî silava dişînim ê başa mamoste rola we ew qasî giring e em lê dinêrin yanî a lîseyên meslekê bi rastî gelek hem peyamê xweş tên hem jî di nav heyatê de cê we gelekî giring e me behsa aliyê we û karsazan kir lê em bêjin aliyê we û dewletê yan ji Wezareta Perwerdeyê Zûsa bêjin hûn projeyên çawa pêk dînin yani destek ji we re tê an hûn projeyê xwe dibin hûn destekê dîsên çawa hûn dewam dikin Mamoste gavî de mamosteyê me jî behsê kir mesela mamosteyê me pota çekir bîn me jî masa tenîsî çekir me jî Gençlik Spor Bakanlığı gu em ê mekteba hemîş dibistanê hemîş kare masa tenîsî rêkîn niha ew Ankara heta warê Wanê heta warê Şirnexê derde Rêca Şirnexê jî navçeyên hene Cizîr heye Qeleban heye Basa heye Silopiya heye ve Şebab heye çawa bilav kir wê gavê jî barê meslek sesî wê de detkevê gotin me nûzîngê heyv de heyvkî nû de me hemîşka xilas kir me bilav kir niha eke ew tişt Ankara hat biyon belki salkî belki de sal jî nehat biyo ji bo jî wezîrê perwerdiyê me de ders aletlerî merkezî heye belê proje çetkine mesela par me 2500 masa û sira zaroka çekir 300 dolabê mamosteyan dîsa aynî yê xwendikaran dolabên wan ev bêjî me çi lazim e masayê mamosteyan sandalye me hemîşka çekir mesela dibistanê re lazim e heta Ankara'ya warê belkî salkî bû birê telefon din me heyvkî ne bû destê we de ye
ده هی بگیره یعنی اون چه دکن Böyle Tem bir şey. çekirin tene em sıra jî paqiştikin, sıra masa zarok jî paqiştikin zar vakti. Evci proje gibi mesela. Tabii önce projeye vakti zar xiradikin navê xwe serdenisin, tişedin em serdenisin. xwende kar biçek neqerayne Ona jî mesela paqiştikin. Mamuslar Rasil bejin nu tu bejiyete suraki nüp kirim nizingi 4 milyar ya. Lebele me pakış kir. Sas hesat milyon me pakış kir me nükir me وەک hesneyi bu رێستۆرانەوسە me hesneyi bu yakir me pakıcı yükir binü. em ji bo gerî dönüşmeyî gelek Ev baş geri dönüşme mamosta gibi. Beli yani beli. dedi çıqas edi dünya wê ve diçe em dibêjin ya gerî dönüşüm gelekî giring de û sıfır atık gelekî giring e projeyên bi vî rengî li hûr jî carekê dî giringiya wê derdikevin wisa Mamusta wî bejme demek ki gotin bila dibistan pe Portuxane neminin. Ve gavêjî pîrekê Reîsî Cumhurê me jî ew jî pêşber bî wê de û bila dibistan pê Portuxane nemînin nizîngê 120 Portuxanê me çêkir me teslîm kir. Piştî wî jî gotin işte ji bo gerî dönüşmê tiştî çekin ew masayê me hin hene tu nikarî paqişkî. Êdî çûne xilas bîne me pê wa jî me Portuxanekî nû me çekir. yani dîsa Beli ne beli. avêtin Fotoğrafını önce hebin, me proje çekir, gele hoş bir. Tınıkari caydı İsrail bir şukoleni, ser bir şukoli. Hesinin var, tiştini var. Disa mesela o öde hesin detkevin. Dibistanlara mesela ceyrun işine çetkine, becene bank. Em var çetkine. Veca disa mesela kemasiye meytebime hebe işçin mehene ne havce derim var. Em hop kadenin. Hindibistan telefonunun hocam hodi perimetrine. نو پرج نشمرنای ام تکاری چی بکین ام مستوی خورد کین ام زارکین خورد کین دقیقاً ام بیم میتاب دبستان همیشه منه مجبور ام قادین ام هفرب کین دیسا قایمقامlığı ما او durumu ne baş beş vara yardım etki mesela bece işte filan kes heye jüre çi lazıme dolabı cilka lazıme vesiyer lazıme em çetkin tişti zede hebe yani malzeme em ek dizi çetkiş vara em kismeye yani wek proje ki ev jî mamosta mesela kaymakamlık kesên ku hewcedariya wan hebe hem jî mamosteyê hem ji xwendekaran ev dibe derfetek wek döner sermaye ve bas kiriya Evci heye mesela yani peri devleti küka devleti miniye. rast e Dernek evi derim hali. Disa beşime mesela zarıkin me sulup ya da malbat zeydene cihe ders şokoletine jibo ji disa kaymakamlığı me guta ama işte nizingi haştı sat me çekir, ziddete dusas sesaj me çekir, me bilaf kir. Duruma ne baş bir meşvara rekir, sandalyevi, masaynevi, şokolayanda ne, hemişkar rekir. yani evna kaymakamtî van diyardike hûn çê dikin hûn didin ne wisa Peye o evdin me ve can dema em meytebi me va işe çetkin ne havce ihaliye jî. rast Devlete med bejî heke der ki meslek sesi hebe bejî kurumen devlet hemişkat bejîn. Herin ve de çekirin. Ne havce ihaleye ne tişti herin ve de çekin. Giran gibi ve de çekin ki giran ne be. Ev tişti hoşa. Ve can dema em mesela em ne dikanin. Derdime kar zedetine em bir bile hoş be. Nave meytebe ya jiboji bile hoş mesela car ki Ankara ekibi kat bu kaf çiçetin sıra masa ve çavanem bu xodehün zede kaynak etkin. Bu mamusta dibistan hemi yamene ve caddeme ev çu ne bejene sulup ya bele bile ne be hoş bahsetkine. Mesela hin derhane murovede nabine de hindi kaynak ile di çet bele dileme kabilna ki abicim xwa ma hatta serte merdine Antep'e me sıra rekiriye. Vezir perverdiği beji heke şırnak bi nakle hüm bi kadenin heke ne şırnak bi dijder ve bi aziş havara tre rekim. Tre xwar etkin işçiyin me zararkin hemi bartkin jibo wi keyf zarikati. Beji hocam nuhu ev tiştimi çeki çuene o ya. Aynı o ya. Jarki hem disat deketin televizyonu öğrenciyi xandikarım ekhebi hacme tabi nakar. Bazı derece berdim. Ve şu çava şu atölye şukhli bu yakir hesena jevekir tavan falan behvan keyfistan. Berecistan bu derket televizyonu veziri perverdici telefon dama bu espas kim jibavit işteci zor meytebi xwa xlas ki nu xwa iş şukhliye. Bu xodem mahaş meytebi nakira. Bişter iş çebi keyfa mahat.
dema zarot keve atölye de cuma mustatizani çağaçır be. Yani hareket de hoştu be. Elbet yani jber ku hişi xo enerjiye xo Yani hemi zede disipline ser bir işi dige, nefsa. disipline dige mesela lise öğrenci mehabi yamreni pole yekide dudu sese de ya dudu eko dudu da zede yani dersine baş bir. Vallahi çava ked atölyede belgestan. Dikişan disipline poli de girt. kevna atölye mamustaş çenda opivet kevna atölye. Nuhu degiş be. Em yekemini de naxine. İşte dudu sesi çare cem naxin çare çı stajı an dudu an seyama Alo teretkine. hindibin. Lebele ye tarım mesela ye jotkari ev yekemin içine Poland beşinde piçi tehlikeli ne? Jiboy em naxazin. Em bila piçi reyxwa bibine seri xwa ji bila biji ev polyamına hatta bila ev piçi hem bibe pişti em dexin Yeni atölye. mektebi Beli. benim. Nu dema mektebi me de tişti güvene jeyma musta dema despetkin mektebi eğitim edbinin. Çiye iş güvenliği. Mamostayın beji Evlehiya karşı gelek girin. Evet. Çünkü o gut ya taluka jiheye xodane Nemeci ke işi tiştek kerici. veri seri wan. ve işici ki em xwabji mezede bir his ki tişti verit peşit çin vadı yine brastayım. Mamostayın me ben atölyede bejin zaruka mesela dema em nevedi bin ceryanı naşxolenin. Dema em nevedi bin makine naşxolenin. Ev etiketin vahana mehemiş kalledaya. Zaruca eğitime xwad binin veli despetkine. جبويش زارو كلمة حتى ليسه بيري ليسه سونه حتى 4 سال خلاص كير سيغورتا وات رازاندن او تني جدايتني دبستاني مسكي ده هيا Tenelur Beli, beli. hey. Devra dibe ku xodane ke tiştek jiba. aynı o جبوي 4 سال سيغورتا وات رازاندن Evji jibo wan tiştek başa Xarik devra başa. razandına sigorta Beli, geleki beli, girin xarik gele başa. Türkiye nefsa. ودي دسك ماسي هيا مثلا هن تلفزيون اجدار كتن قو بلا اف صورتا ب ديتن جبو emekliliği bile Evet, evçebi tecrübe nuhuji Buna perverdi mesela çukulen perverdi veziri perverdi mesela dışukulen intikhabetine De peşeroje de bağırt me ve jori çare ser kirin. Gelek Beli, kes beli. vakti beji ve gilidaran le eve çare ser benim samamusta. böyle rast. Bey. İnşallah. باشه مامۆستا ئەم ژوە بپرسن وێ دەمێ لەگۆڕ ژبەر کۆن مامۆستای رێبەرینە خوێندەکاری لیسیا پیشێ و لیسێن دەنیان بێژن دناوبارەوە دە فەرقەکەم بێژن دیسیپلین بێ مامۆستایمە چاوە بەحس کرد یانژی هشمەندیا لەسەر پرۆژەیەکی کو بخە بتن جوداهیە و ساهەن بێژن ون چێ دبینن دەماون لێ دنێ دایی وان چانن وقتی لیسه نورمال دخونن جد هشی وان لسر üniversite دبن امی هر نه üniversite بخونن دوسا burada devam kin. Ama وقتی تنه لیسه پیشی لوی داره هم کارا هم دبن هم پیشی هم دبن هم جی ناو دیگه ناو جیانه ایدی دخبتن bu navi 4 سالا 5 سالا بریوان کمن جیانی لعب کارا لهه یا گدینجی لوات اونا خلاص دکن بریوانا وکال پیشی زیده سیچنه که آن تنن یه وقتی لوات که خلاص دکن یه مسلک سیاسی خلاص کن یه daha زیده وان را فرصت چیده بین دیگه دن را sadece dibin emi her ne üniversite ya da ser kejam beşe bin ve tukhine li meslek sesi usanine ve meslek sesi li hem vate خلاص dikin dibne paspor li hem hazbikin dikarın her ne üniversite juraji devam kin juraji ve paspori de ve kari da bibne uzman ve savarın bixeftin ve arada fark heye yani هم 4 سال جیان زود دست پید کن هم جی تجربه دست کن امکانات له زیاده ترین normal لیسی normal زیاده ترین Yani em bêjin hişmendî awa zêde dibe ne wisa yani zîrek bûn awa jîhatî bûn awa lewra êdî her tim li ser dersa dema insan dişole piştî deme ki rastî jî insan nemakare bifikirî û malbatê me jî mixabin zaroka ji ber ku wekî dikevne yarişekê de pêşbirkekê de wan didin xebitandin mektebe dersên taybetin mamosteyên taybetin êdî qad ji zaroka re namîne ez bawer me jî qadekê jî yê lîseyê meslekê re bêhtir diveke ne wisa mamoste belî yani lewna dişin atölyada dixebitin wan deral wê enerjiyê davêjin beyne xwabet beyna xwe dikin burada dixebitin lî yê dinê wisa nîne lî yê dinê gelel sade dişine lîsê rûdinên heta lî varê tu jî nakin Bedariya muallim xewatî dikin. nakin îvan muallim çi got
yani ve ra dimine lama vakti de meslek sesi lüte mez liza bir şey ve deri le dxavete le himdebe de zaten himbuna endren le be ma be bxafte le be bxafte himbe Şeke, Pratik gibi gene. yani hem dersi teorik dedin le hem jî dersi pratik dedin liseden da sadece teorik heye Rastı. yani ve deri hem teorik hem pratik edibinin le bonavi zanın ki ev xavat ev kar le jiyanê da tê çi işî ra lazım dibe li kura yê ku derê bixeftin li ev kar ku derê ra ye li ya rind hîm dibin li karê din lîsê dinê wê sasîksek tune nikarin wê pratikî navînin Rastı. sada wê teorîkê dibînin teorik jî zû inda dibe Jiber ve ki mayinde namine nefsa yani Beli. insan jibir diki. li bir dikin zû ev agah zû bir dikin wan agah zû bir dikin li watê bikin تنه سخت که مرو جویرد که yani mirov li çi bike li wî hîm dibe Rastı. Li Bonoyê em divên bira bikin em sala dudiya li sesiya li dixine atölya da ji wê derê de pratika dikin piştî wê sala dawiyê jî diçin karzaziya jî dixebitin wê pratika dikin Bonoyê ew kar ew agah li wan ra dimîne Rastı. Bu anda demine o behtir mayinde jidi yani jibir jinak nefsa tişte ku Belli. bir deste koyek bike yek zubzu jibir Çavar naki. bir. Nan me yani çi bikin çi bi destê xwe bikin li ew zû zû bir nabe li Rastı. tiştê li teorik bin li sadece li mamostes bêje li ew jî guhdariyayê bikin li ew tiş zû têne bîrkirin Bele rastı yani ez usadı fikrim. Mesela dema ku xwende karek yani insan ne tenj bu xwende karan bejin işen usara mecul de iro muslaq ma khara de em hama de em hoste ki begerin usa. بله Yani bekeri mala xojite tane em vek kar lednerin ne dijiyane de fahme hawjana mekhabin em hamed malek edene em hamed dijiyane kedene emase ama tiştek böyle eve usa beter pratika ve kabiliyeta ve beter heyaz bağırım jivi alici yani dedi vek ciza dedin malbat dedin zaruk yok dişinin işte bir dersata başına ve yazıt eysal bişim sanayi yani jiber ku avqas be kıymet kirine dinav millete bi çavile dinerin de nevsa yani dijiyan ama da yek ya hem kes arabe dajone araba xarad be herkes iptal de benim sama نم نزانی چی بیه تو چی صنایع تشتی که عربت شغله و بجه 2 milyar 3 milyar yani jiber ve ki çıkas insan işte zanı bir hoste ki jimali bir baştıraner sama hoste Terim evi cevap verip da bimine. yani demamcı Ali aboriye ve jile meyzenin ve gotu saye u brastici ev jihati buna zaroka insanın hantal emmezindikin usa yani tamam ders Well, hatta ki le insanı beğiret emmezindikin. Mesela vakti küçüktü ama da de bir ama işte de boy medigo ya biraz zaruk tevi kholi ne ben. İşte pivanayı bir bahari emmecim biraz sen darada neyin dara avnedin ve işinekin evinekin dur bir sene dur da senin tiştekin ne bu ne sa tiştekin ne başı ya da her tişti merim nişanı zaruk kahe emmecin ve deri tişte khira bu zaruk bohu çeke şavahece go çi yani bebe tişte khira be zar bohu çeke bohu himbe devra hatta tu gazi yeki dineki bi dest xwe tu çêkî em bêjin ew perî cêwatê de dimîne tu wî alî de karî dertê. Beli rastê başa mamoste mixabin em hatin dawiya bernamaya xwe em bêjin wekî her tiştê xweş di bernama me jî diqedê gotinê wê dawî yan ji wekî müdûrekê lîseya pişê şîreteke hûn malbata xwendekara bikin em dikarin gotinê wê bikirin. Belê spas dikin weyro em nêvandarî kirin wê derê Vene wane ji vê derê hene dêra axtemarê îro me torpîla wanê kiriye bawer dikin memleketê me daxwaziya me ew e dêwbav zarokê xwe em bêjin erê aneyê dişne fen lîsesî bira bişînin ya hişmendî ewk lê ewanay dibêjin qabiliyeta wan hebe yetenek wan hebe em bêjin ser îşekî mijûl dibin bira bişîne meslek lîsesî em bêjin cüre cüre hene beşi geleki hene hema hamu kazada vilayette de hene bişine ve deri daha baştır emejin zarok hem bu bike bu himbe bu vakti xalas kir daha ziyadetir dike ve ser işeki daha ziyadetir de be xuyi kareki xuyi naneki
tavsiyemın evet diyor bavara. Evet. Spas dikim şöyle. Hem spasken müdür liseye bir şey yavane Ercan Türker Malava Ava müdür liseye bir şey ya Slopye Hakkı Kaya em gelek spasken bu agahi o heja botne ve davici ez bigrim em jî ji bo mêhwandariya hewa spas dikin ji bo TRT Kurdî spas dikin em carî dijî hatibîn wê gavê jî gotbî TRT Kurdî her wî jî Malava Ava zêde mesela em temaşa dikin ez ji bo xwe dibêjim zêde de me ser tiş êxis ser xwe her gav jî ew jî her sal jî her carî de jî peyvîkî pêşê tavê jî xweştir jî dibe ye piştî wî jî em bêjin malbata wê xwe bidin zarokên xwe piştî wî jî werin pirsê me bikin werin çaya me we dixwin ara sıra ez malbata kom dikim ez bêjim we hûn ne wî jî em ê weyin hesaba hada belki hûn bêjin em neçîne min got xwedê em ê werîn em ê xwarinê hewa jî xwîn em ê çaya xwe jî keyfa hewaya hewa divê werin Hûn dixwazin hûn werin çaya me bixwin hûn dixwazin em ê werin çaya we werin pirsê zarokê xwe bikin ez her car jî dibêjim ya me xwe bijî mesela me mekteb xwan kes nemî rênîşa me bike Rast e Ji zarokê me jî em bêjin hemî jî başin tinê ji were rêber lazim e derdê me jî ew e ji bo jî em bêjin malbata goya xwe bidin inşallah yetiştî xweşî çêbê inşallah em silava dikişînîn temaşawanan hemî çikaran jî gelek spasken mamoste Malava Ava te çago rêber lazim e mamosteyê me yî rêber Abdulmutalip Acar ji aliyê rêberiye ve çi şîretê li temaşawanê me bike em ji te bigrin Valla ez dibêjim bira malbat zarê xwe nas bikin li xewakanî wê xandekarê xwe nas bikin li bizanbin kî jî hatîbûnê wan ên taybet çi ne li bizanbin li hezkirinê wan çi ne li gor van tişta wan ra rênîşan xin li ser van tişta ew zarê jî yani yê wê tiştê de kêjan kar belî wê karê de yê serfiraz bibe li bo navê bira malbat li zarê xwe ra gutarî bikin zarê xwe nas bikin li hezkirinê wan ra li rênîşan xin İnşallah em bêjin wisa bikin malbat hin cara li me guhdarî nake tenê biya xwe dikin divê min nekir bila zarokê min bike lê wekî mamosteyê me çawa got bi rastî zarokê xwe nas bikin êdî dewr guheriye zaman guheriye teknolojî pêşketiye wekî berê nîne mixabin yani wan qebûl jî bikin qebûl jî nekin wekî 5 sal berê jiyan dewam nake şertê niha û hingî neweke hevin tabii ki bila zarokê me tiştê qencî bikin helbet bila tiştê baş bikin em wan nas bikin hinekî em biya wan jî bikin baş dibe li xwe baş binêrin roja xweş derbas bibe Ramazana we careke diyem bêjin xweş derbas bi hefteyeke didîse heman saetê de bi mijar û mêvanên cida me li vê deribin bi xatirê